Япония баган кыттаме үлелездерин көрөбүт. Жа тогоруга мустубуттар. Били баттаган. Опа! Дәрі Александр Айволов Патолович. Бес ағалар көйе құтын сөбе біткен. Олимпиадаға тұзда құтын өбе біткен. Могу и сегодняшний день я готовлюсь ко второй Олимпиаде, готовлюсь. Уруй Архав, Саха Джунуграф. Ümmet öte asırdan boluqton kündüz spordu fengäräçiler. Dmitri Petrovich Korkin töhürgeter örgöy sport oragaygar. Ekkes könü sırdıda gallibet, boluru komoyoq yen. Sanana kötogor kapsıgılar butun kottaran mespepet. Ondan bugün diyeyim, bu yıl hayatar dağına onu kapıtın könler örgö joluşturdu. Maksim Dmitriyev var. Bugün tostu xamıtın Maksim Dmitriyev kapsıyaga men tahanağı eygeni kördürüyor. Bugün örgö sport oragaygar töhöki kelbidin. Emi görüyor köç. Onda ulaqan beri bekkene ahabıt. Bastatan turan. Beliye tatığılana turar. Demandık. Nere tostunu sengäräçiler kelbitler, bihi vaybı kelbit. Örgö sport oragaygar kas çaska kelbitkeni var. Bugün de ağaçka gelmedim. Bugün ağızka beha logadda kelbiterin. Ne hatta Da onda da kadar tostular boğat olları. Kalbastık. hana adı şöydir bu la. Kim final gıtta kaski gitti. 9 ki. Toğuz ki. Ana köhkömüz kutulların kadehebit. Ha, Evet. Ayakam ya. Görge katagolluydu. Maktan. Nana can bilet alatırırın ister ki. Bilet bağıta var. Bilet atılatçı var. Kim bağıydı kadasın? Katta kalan körü jagata iyi körü. Sağlıkta. Kağlastan ki değil. Maksim Zamashiko bağıta kalende. Finalle çağın körü gada. Ha, ne kullan? Ona bat Bugün bana verdi. Oradan kuru hoy. bat bedana ubahalı akbarı kahatta. Ha, tonlu kullanacak. O bahavat tumu katılla bu diye bak. Tiye ne hakkında? Ya harazi verirler diye. Da. Behatta tostunu gören baram to kadda kanalar bağları olatabıt. Tostar tahımlara kaddağı kılgastık. Çözdü, bildiği var gösterdi. Tokta kabin hatta dinan tuğka tahlil bite valla. Kafkasları. Ha, Dagestan, Kafkasları kabin Ossetya. hatta var. Japonistan kabin de tehin iki o finallara battı. Onda. Üç final. Ha üst. Ha. De ondan aha. Bir o tabi finalga gittiler diye. Çözdü. Hatta kimlaka çista hakalı final bunlar. Süsüde beske amanda gida iki haka ola finallarda onda. De. Şu vardı. Onda haka be gösteriyor tuğ bakarı ne tay bugünkü final günlerin ilmine. Otun kıyınlı valla. Beylerin duyguları, canlıları, heggeleri yürüdü kodide. Tuştu kabıdak taraftı. Allah. Onda kulakan terahini kodbadak tarafta de. Sa. De denge bol onda tahiqa me bacca raqtan kelen qayatat dağını sürgü kotogollutun bakaram. Anlı De makta. Tahiye makta. Dere күндү көрөчүлөр бу бүгүнгү берибит такаргар күз көмө өбүл бобот тетра строительный компания Сайсар округар туппут экке тәстә сәтте тогуста хәткердә жети нехе канан көрдөрө хитнере келлибет жебит опсай болосота 130 агыс квадратный метр. Дера оннотон доготтор жебет сама сүрүнө фундамена монолитно бетонно утепленный болар, жебет стенета профилированный брустан тутулган таккар, кровлябыт двухскатный металлочерепица водостоктах. Же көндөйүн тутуу эре болбакка инженерный коммуникациялар эмекеллерин берерлер окурду же отун тардыта сылаахын келлерите теплый пол онна благоустройство.
Да оннаттан бу жебит ихин көрдөкпүтүнө олус топсагай көрүңнәк, сака сатабыллах олаттара түрген тарган тоттулах олаттар олус түргенне киллереннер, заказчик багатынан бастыкы этәс мостатыгар ламинаты тергәбиттер, онна бу аннынан сылахы берер теплой пол тергенен сыдар. Дара күндү көрәчүләр оннаттан бу 2 сәтәспитер таккан кама жабы жебит 2 сәтәһен мостата шпунт болар. Да оннаттан бу хека көрдөрбүт 2 тәстә жебит кирен олох суярга бука барыта бәлем турар билеген биһиге салгы 2 объеге көрдөрө көттүбүт. Дара биһиге бәт түргәнне 2 объекттер кален турабы тол курдук агыста онна хәркердә 16 квадратный метр еннә олорор жебитен көрдөрө ихнәрә кәллибит. Жебит бурус мастан тутуллан таккан топсагай көрүңнәнен турар, фундамент ленташнай болар, оннан билген биһиге киремет ихнәгәтен көрөкай. Да оннан бу объектпы тигәр кирен көрөбү жебит топсагай көрүңгә олус дигән ситан котон турар, мостата тергенен инженерна коммуникацияда барта тардыллан турар, вота сылытыта, онна балгастройствота тардыллан белем турар. Оннан кахайттар келен олох суяллары халан турар дигән белетәне канада. Оннан бу хеги тетра компанияга же туттары хатын багарар боллакына кора тәрә эрген болбакка улустарга таксан әмия тутан берәлләр Дальневосточный, Сельской, онна семейный ипотекалар өңөлөрүнөн хеги толору туханы хатын сөп. Да онна күндү көрәчүләр бит бу бүгүнгү беребит өйөбүлө болбут тетра тутуу компанияда эскро шотунан үлеләбиттер номно ратта ток бар инники көңгө хылжар баннары ЖС ипотека берер баннары кытта үлеләһәр аккредитациялактар онна эһиги жегетен тутан эре бербәккелер кенилер өссө бу олборгут игер бар кос постройкалары кытары эме үлеләһәре ылаллар ол курдук онна киссер гараж банник сарай онна олбор тутунун эме ылсаллар онна уратыта дем болар сүсеринен сүрбәккә бир тәрителин үлеләспет олус табыгаста. Онна бу курдук спорду өйүр чөлөлөгө өрө тутар тетра строительный компанияга биһиги көрөчүләр аттыртан онна бу устар бөлөг ататтан барга макталбытын тирәдәбет. Бу компания сайда турдун бу компания өңөтнөн туханың дем бука барыгытын грабын. Онна күндү көрөчүләр салгы өрөгөй спорт орага егар көрсө кайын. Дәрі күнді доғыттар, өрігі спорт орағайын сағалатығар келдебет. Дөн тоғыры мұстан оттығы бастың үшігей местелері ұлбыттар. Онына састырда бұд өтей болын, тәрияшілер сүйрі көтей бұға. Отuyar ұлдан ұллағын жадда. Онтан бұ сырдатар биллерер әйге үләхеттерін зонатығар келдебет. Бұ күрді күрдіктен көрін оларан сырдаты үләті ұйтылар доғыттар. Оннан быйылгы өрөгөй спорт оғарыгая кахаңытагар дагыны топсан олус топсагай көрүңнәмет оннан көрәчүгә дагыны сырдатачыга дагыны табыгастах үлөкөгә берилен турар. Эркан Константинов талисмана турар. Оннан жабы курдук журналистар бүтлөлүләр. Жараттан мындык 2 сәтәскә аты куту Сөннянар кинлер баллар. Оларын юллар керген. Бигинтта ара сувенирдар, ина туган тураллар. Өксүлөрө келелик. Таbii manna evetten ki hatan takar popolo. Öyle bir güç. Jara obaha suyaçılar, beri silahçılar. Boşka benzin nada da obaha da. Ben benzinle tılarını lıkpıt ya. Benzinle nada. Да. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здорово. Один кидайте, второй оставляйте у себя. Юрий, Кореядан тосту курактарын көтүппәт. Здравствуйте. Онтартан тырта. At bollun tostu bollun bartaya bah. Mata, wata kayallar. Wata kayallar da. Edi yıktırı. Oy bir yıktırı. Да, бәк. Мандык. Ара тосту салатыр кирен келләхтенә. Мотишетенне капсыгыга кыттыктах. Кыттачылар бит. Киягаях, анта финанны часын генә. Танак кисилер болуктыра. Лара Qas kilo finaliye bita bollar. Köstübet yağını bir yağı götürmedi. 6-15 kilo finaliye Maksim Dimitriyev yağını astı.
Ondan. Строй хайдай дейінді. Karda interviewda yerida diye kodu. Строй шөй. Кемнен дақавны. Любеппен спиягер бадам. Нормальный. Все нормально. Вес нормальный, кушил нормальный, спал нормальный. Все нормальный. Gürgün terentiye parazmin katıtta kartı kodları kar. Aha. Gürgün terentiye bileyim. Bastıka hananı kadar kapsayıga Konstantin Konashchuktun kisiyaga. Ontay tanga vallahi kimnin kisiyaga ne? Buraya ve bulun katta kidekta. Japonya başların katta. Opa tatastahita bir tühün ağacak. Olkamga köskü semenep Japonya beğen kattame öyle izlerin korabit. Opa tatastahita da köske. Kayda kumsatarların koddurar da. Wow. Doğru taddan bana nomordiyen koddurar evet. Tamanlık boluk takpada. Kıraktiyen. Opa tatastahilak. Onda tühürgâ kişiler. Nere? Ne? İçinettan biliyen uçuşucunda kapsıyla var olan koran batakkat. Da, onluk. Agar olan uçuşu kalar kalen ararlar. Opa. Şurada posnika bargıyalar arıcı hasadına şeyce. Ha ya kadak varda veya gün kenne veya tostulargın. Yan etenge dikkiskin budan çepçekirga hardi. Ki kine uhatstan. Ya hayır dikavi. Ketahila xawstarada. Aha vakka hayawakka qatan qala. Anta bugün oça 2 güne hama şugaya vara. Hasada yangın astın. Onu tahatta xawstar. Etenge. Zahin basnavis poldum. Bastık. Ebekkel уже baharlar ba. Hüsmesteyin. Nere laqı. Aha. Var. Ne toqulu bura beha Japonya'ya katta kisin elbaq kihine her gasipte holo bitehigedli hetergelli kaytana espite onnati bitehikke 4 ballaq bırağını oloq belemden mağordan de. Kayıgar laqınta. Дәхтә хәйт гөрдән диктовкалы җурдым дейна. Нати бир бәм атактагым кырдык сыя туттамын 2 ал берәспин. Тонна Олоннот кырдык сыз патамы шул ханыгар гатында хавата җан. Амык бара чак кайыгар олоқ әллә хҗута. Thank you. Аны гызак примерно белгән дияргә. Ки камытын туң координаторы күйен тугын тәңнәтнәләр bir tuğun bilam Türkçenin kaya kahvin öğrenirken ona fenalan deyin ben kayavdım. Da bugün bastıkı kapsayın kimliğin olur. Haka olun. Ketahevin. Ketahevin. Kayılağı ketahevin o kanetten onu kaydak buna çabadaya. Darkan Karima ponna Mikhail Osipap'lar ya. Eder var. Kimler evde? Osipap bol batak kim ereden? Osipap var ben radyo üretiyor. Yosif demdi. Yosif demdi. Aha. Onda vallahi tuğu itarım mutum. Lef bağlaptın kesiği temetten bılırını kurduk. Bir gaksandan tümükten olok bılırını kurduk. Eme bastıkı hereti enel butan, ondan kenel butan, ondan te tostu kamuta. Bebağıtın birer git bertu, beter tostu kamutun, ondan arı kartık olardan beri kanada bittu, tuğadda kanada kanada kapsayı. Zaten Tennik ten host kesiyor Allah'ına var tennik zakırtı kesiyor Allah. Kaydaktan onu ki. Ağas bıraksılar kesiyor. Kim dağını mene onu kirim var. Bat teliyova Türkgen bagayı eder buladı. Tanıdıktan sahanın öleyin. Onun Türkgeninden tuhana hatata o halaktan hatım diyemeyin ketehen neren. En sığhavatı beğenlerinde. Men sığhavatı beğenler hatata o halakta men neyi hana otup. Tekini Türkgen bulamayınlar. Tanı beyteme kiyle hatavata bakamlıkta. Ana bularıngıcı kurduk şu tanı. Studiyo deme bularıngıcı ki. Takan yemeği de falan kaldı. Ata kapsıhı diye kapsıhı tühürgâ kadar bunlar yemekte. Allah tanık. Takınık. Bularıngı forman şöyle tadı bayılgıdı. 2 korkin senden kurduk.
Haddak kahve ollar. Bunların da şeytim, liin nağına tonluk. Bunların abi en tüm şey kuduyor. Evet, canım bu bayıl ana kadar tımnayı to vecci bahılga. Göreme hey. Bu gibi sen de o da var diye. Ya onu da kapsayılarga sitini bakarabıt, onu da hayata dağını ciğer uakkar baronsa medali ılangın. Там бәян тылга хоруккун. Этергеле минимум толору канадылла бит. Так. Дмитрий, добрый день. Как вам турнир? Как Якутия встретила? Да, все отлично, на хорошем уровне, как обычно все. Завсегдатай, да, наших турниров? Да, очень турнир хороший, пользуется спросом большим, много желающих побороться на нем. Мы не первый год уже приезжаем тоже. Все хорошо на высшем уровне. Организация в этом году как? Организация тоже хорошо, все красиво, все как обычно. А дальнейшие планы твои какие? Допустим, сейчас Коркин, Да, потом останемся на Крылов. Крылова, здесь в Якутске недельку поживем, отборемся на Крылова, оттуда потом на Кубок России поедем в Кызыл. Там буквально сроки короткие, получается вот 3 старта сразу. Дай бог, нормально все будет. А как оцениваешь свое состояние на Коркинском турнире именно? Как отборолся, как подошел к турниру? Да, ну, не в лучшей форме, так скажем, что. Не в лучшей? Нет, не в лучшей форме, как бы есть свои проблемы чуть-чуть. Где-то травма, где-то еще что-то. Ну, вступил, да, вчера в первой схватке к финалисту. Сейчас поборемся в решении и дай бог за 3-е место будем бороться. Конечно, приезжаешь сюда в качестве лидера, в том году выиграл. Интересно, конечно, было. Ну, чуть-чуть, как говорится, другие планы на меня, видимо. Спортивный фарт? Как? Ну, спортивный фарт все равно, да, есть он, конечно. Ну, как бы уступил, да, что. Первая схватка была сразу, так, что. Ничего страшного, вернемся сильнее. Я еще перешел на весовую категорию выше. Поэтому надо к ней привыкнуть немножко. Еще не было особо времени, только второй старт сделал. И то сразу Коркина, до этого на Хадарцева поборолся. Как бы, ну, такие старты, ну, скажем, не этот. Надо почувствовать себя чуть-чуть. Вес новый, люди больше стали. Нужно к этому чуть привыкнуть. Все, спасибо тебе. Желаем тебе дальнейших успехов, чтобы у тебя все получалось. Все, спасибо большое. Трибунатта да командны кордо көтүшүлкалар боло тураллар. Манна UFC, манна тостуру тыта. Аллах тостуга кирен баалар ва. Антолин төлүштүн. Манда көшө байдык ырыты көрө. Осуна шөй бай кастерге. Анатолий Шкехенге программаны катама хаджар. Каттырысту бата. Икки финалисттар. Жара көндө көрөчүлөр бит Триумф спорт орагая билинги тургунан спорт фанаттары келендер делбе тогоруха мустубуттар капсыгылар бу таганаллара агаяк биреме калла этеннеттон манна каз бирди секторга спортту таптаачылар тусту фанаттары келендер эле карактарынан көрөрүлөр же тогоруха мустубуттар. Агырда болоктон Котой спортивна канал суртаачылары сака көңүл тустутун сеңерен көрөчүлөр 16 төгүлүн үтүллөр көңүл тустууга нороттар иккенларнагы Дмитрий Петрович Коркин атын үйетидер түйілгені сырдада кәпсі кәлімет онын бұл біремеға бейгіннен бірге болан сынялаңғытын астықты қатарын ден үңірауыд. Дәрі оны күнді көрәчілер бет бұл бері тақсарығар күз көмей өбіл болбот компаниялар бұдыр, жомытыр әргебітер мақтанық тұстақ бұд ол күрдік сүрін өйебіл болла тетра строительна компания Николай Исаков салаталақ дәреттіға бейге барға мақтал бұдын тіредді бет оны тәңе күз көмей өйебіл болла болчур шоп мағағын Руслан Шамаев салаталақ онна бұл таңаспыдын саппыдын бұл түйілгәулер бітігер көмі ама болдылар тәтім спортивнай таңас мағағына онын оттан бұл күрдік чөл олығы спорду өрі тұтар компаниялар бұтығар бейге барға мақтал бұдын тіредді бет онын оттан бұл маннық үлі үйететілі тұрарғар бағарабыд. Ondan bu manna bugünkü 2 gün mütüger 10 yahınından 16 tөгүлөн ötöllar Dmitry Petrovich Korkin tüylgetin kıhık kömüs medallerin bolcahılar beyge kenne bitiger ortokuga berge bu köberge ütüllıqtara onna Yaponiya attaga Takara Suda Buryatiya batırın kıtarı Bato Sultimaptın kisileri arıyaga ondan ottan saka olatlara 10 yahıntan 9 kihi finalga takkan olurur ondan ottan bu batça örgü sport oragaya tolan turdağına olatlar bıt hayatar dağına beyge üyeri bitiyor kötü bitiyor kıhık kömüs medali beyge manna cevitiyer kallar ıhtara diyen süs bürüğün erenen turabıt.
На краю мира, где природа беспощадна, только настоящие ценители понимают, что значит быть готовым к охоте и активному отдыху. Не упустите возможность ощутить настоящее единение с природой. Булчут Шоп – это традиции и технологии в мире охоты и активного отдыха. Заходите в наш магазин по адресу Аюнского, 10, павильон 106 в здании торгового центра «Метрополис» и найдите свое идеальное снаряжение. Спорта Дархан Каримов, победитель первенства Республики Саха-Якутия. Его соперник в синем трико Федор Постников, чемпион Дальневосточного федерального округа. На ковре БМ весовой категории до 92 килограммов утешительный поединок завершился. Чистую техническую победу одержал мастер спорта международного класса. Егор Бельских, Воронеж, Ручин, Юрий и... Республика Саха-Якутия. Тренеры Батма Базаров, Вантан Базаров. Таванян, Монголия. При до 74 килограммов. Монголия. Синго Андо. Шинго Андо, Япония. Dere kundu koraçular bet behigi ekenni bitiger 16 stogulun öteller norottar ikkedler nağı Dmitri Petrovich Korkin atın üyetider көңүл tustuga tüylgebet boronsa medallerin bulcahıta 10 yahınga bartıgar bolanara rolata bilgen behigi ekenni bitiger sürbe sıtı kapsığını körök takbet onun ötte saka bolattara kanna tustallar dağına behigi ol kapsığıları kördörök büt bu kapsığıları yakan kapsanim sen sırdatıga men bir idelagım Maksim Dmitriev onun da sıtı kapsığıları barı tenge körök kayık. Jara күнді көрәтшілер әйген негітігер самай кыры ұяғын бейін сәтті келе яғыннақтарға бастақы боронсы медалі бұл жиға хақа хереттен Федор Постников, онына көк мұндықтан Красноярскай край бәғығы Артур Чабадаев керселер. Жара бұл тұрыттаны сананы көтауыр қапсығыларға, кытаны қапсығыларын ортан тағыстылар. Онытан білеген Оксе! Артур Чабадаев олус шөйдік апхват тен албахан оран төт балға Федор Постников өтіхерен құтталлақ балығanya тұтахатар. Оларын Федор Постников құтталлақ балығанияттан тұтатына қуатан. Біліңін ақсан олар баққа төт нолға болан қалан тұрар. Қапсығы ағаламыда 5-ші хүкінде болла, оннаттан әте атақа керені тұтатына контрприемі оран Артур Чабадаев апхват тен албаханан олус шөйдік көрісті. Ол кемге сықы берге, 2 хақа олла әме бір боронса бұл жағы жаллар Егор Явловскай кығыл мұннық. Чөрөпчүттан тардыла хака херен бага онна көк моннуктан өймөкөнтөн тардыла хака республикатын сүмөрдеме командатын членере ыяһын бир лидердера Любомир Ашейин киселлер. Дәре Федор Постников онна Артур Чабадаев хапсыгылар олох карамаңнай гыттан сытылакты кагаланна. Олаттар олох кытанак тутуху кабыгы онотон тутатына көрдүгөт Артур Чабадаев кайда көрдүк кылбар бирген оңорбут. Дәре онтон Сыкаверге Егор Явловскай кадары Любомир Ашейин капсыгыларын магнегерги периоды төмөктөр агая күндө халла бир ногак санынан Любомир Ашейин капсыгыны багалан көһөләниһе. Жара олаттар 2 көбөрүнөн 2 төһмөккө кийдилер. Бәйләрен уячыларыттан тренерлерден сөптөк. Кайдак тустууну ыйтарга сөбәләре амалары ыллылар. Онотон таксан 2 төһмөккө олаттар. Тутатына тутуган кебистилер. Артур Чабадаев хоннагандын быджан түлгөр төтүн быджан турар. Яраманнаттан тоқ қайдақ боларын білейін бардың көрек бүт. Қапсығы түміктенері лоп күрдігі 2 минуты қалары хубығаллы ақсамытлары баққа тұрар. Федор Постников оттана атын ол бұл албастыран орару. Көрдіу хатыр, тұстуыны көрдіу хатыр. Оларын Артур Чабадаев күстақ көміскалге тұрар. Кәндінен чүгуя хыджыбат
Обоюдный захватка кирен контроллу турар. Дәрә ол кәмгә Любомир Ашейн, оны Егор Евловский хапсыгылары Рахсан әме олар ибакка турар. 1-0-га хапсыгы түміктінірі минута 5-1 секунда қалан турар. Жара Федор Постников білеген дағаны тұстутын олыс күскі көрдір. Нарыға хыджар. Маннаттан білеген түйілгер бейтіра. Көк тұсту қанады ден хәрәти берді. Жара Свисток тәхата. Артур Чебадаевка хәрәти берділер. Тұсту қынады денлер. Білеген тұсту батадаған әме 30 секунділі хәрәти беректірі. Опа! Федор Постников атақтата. Onun Artur Çabadayev'den 2 balı sorunan Allah. Kapsayı tümükleri 4 sekunda kalla. Dere Fedor ölelir, parterge küskü ölelir. Kıptı iden zakvakka nojin sağalan görür. Dere mantatukon görür abidi. Arbiter stoyka billerde kapsayı tümükleri hürbe 4 sekunda kalan turar tabloğa. Dere hürbek Allah Fedor bileyin küske töhdeliğe. One sekunda kalla. Aksan töt 2'ge Artur Çabadayev töhatigar. Krasnoyarskay kray. Bireme tümüktenne töt 2 aksandan nerelle kıyın Artur Çabadayev ediste. Ol kemge Tahanağı köbörge 2 hağı olum kapsayılarıgar. Aksan 2-2'ge Yegor Yevlovskay kayın yer. Ol kemge Lubomir Asheyn ol şöyde adaqtada. Mantan onunla bağlanılla. Bal berdi tühülger bidira. Mannattona. Munnukkalar Orvolter 2'ni gördüğü hatatılar. Trenerler oların otomanna. Kapsayı tümükleri 5 sekunda kaldı. 4, 3, 2, 1. Opa! O arbiter 2 balı gördürdü. Mannattan bilgin mekördak balı hende bolla. Tutatına challenge battanara bolu. Ondan arbiter köber halaya çıta onu tege sürün hucuya bilgin toxtiyan baharını lıların körüyük büt. Kamya Kezek Çemba. Ondan boş. Любомир Ашейн liga. Kana. İki var kolda bilenler. Dara şimdi doğatlar manna bilgen Любомир Ашейн onunla Yegor Yevlovskay bitay kandanıların ösüsü de gol köröbüt. Bireme bara dodien. Katalan köröbüt. Tablo kostör. Bireme barıgar oğlunda da. Dugun. Kartık. Пару комментариев дай да. Barıgar oğlunda var. Yegor Yevlovskay'da düşüyor var. Bayıldı korku kayda bara turады. Японистар календар Allah. Это пока давай оформление чаха, давай оформление чаха. На уровне была, как всегда, так коркин трахтейда хамбар всегда на уровне. Финал ise калкай боларак итер. Финал ise жестко было. А вот так. Ярыгин болдун, Россия чемпионаты болдун, бүгүн жагылып бар. Одуранка. Зеве. Лайк. Dere mannattan sürün hucyanı hol bayaçı Alexey Bazulin baharını etti. Onna 2 günde ebeder etikkadı tigar turar hükündelerge 2 bağlı Yegor Yevlovskay ilan üst beskak sandan kıyını hitiyen bronsa medali kadar çeske tigiste. Enne gıdan behensetti geleleri yahanların bronsa medali mılcığıta tümüktenne Artur Çabadayev onna Yegor Yevlovskay bronsa medali kahaynara boldular. Yegor Yevlovskay. Приглашаются Чижик-Чирва, Красноярский край, Чаян, Отпуск, Иркутская область. Дерана, Yegor Yevlovskay. Onunla korken bronzada eli battahana. Нет, фотки. Автограф можно? Автограф сделай, да? Автограф. Иран алан. Сделай автограф здесь сделай, да? Да, bu oğlaklarga Allah kutuyor kola vurbanlar.
Папарацкий дилер. Егор. Сейчас, подожди. Аларда. Сделай здесь. Он это, блин, карток тюнов будем коннехить на рилах. Откуда, ребята? С Якутска? Какая школа? Да на, волоттар автограф я хом я делал. Сфоткай меня быстро. Егору катает. Сейчас они быстрее это делают. Это эфир? Да, влог. Нет, блог. Влог, да? Передай привет. Привет. Вот так. Сколько лет тебе? 12. 12? Какая школа? 18. Как тебя зовут? Асадбек. Ты меня очень много. Да? У кого брал? У Лев Павлова. У Льва Павлова тоже брали, да? Молодцы, ребят. Поздравляю. Да. Егор, көп колгас интервьюлар гына бутагарда лебет, боронса медаль кайбитнен. Оны да былырыңы түйүлгәгәмия боронса медаль кирситер, бәт кылакты кабриттаран тураган, ол кеннеттон результаттары нәдәргәдле биттен бир стартка эбилден я курдук оннотон. Мен тускунан капса касастакны оннотон бо сети кайта каллай. Semin benim çocuğu tanıcağım göğüs asnakın. Bu kıraktıyı bilinir bir de tahalı. Bu rengi korkin tahalı. Balamdan ya galamta. Ha, onnoton yahanın kahit çista yahan. Kolabra bihen 7 kiloga rostaq kurduk onnoton albaqi interergir. Goşal bağı yahanı yürür boloqtaq killer onnoton bu karaçular interergir ba prostarını idi. Tahama yalı kahir tapayan nokton töküyor. 64 kilo. Ha. Onnoton bu kıyını ki mekanik kambağarağını aybıt ağan attıgar arılı hıca sübeli ramalır Mikhail Yevlovskay onnoton bu kıyı kaleri erkene me kılata olhamda. Alhamdulillah bu çorap cidden gelen vartıgar ola kaspın kayan tahan vartıgar kömürgenler var. Da, üstü gula qarta onnoton inike startga hediyelere bağırım. Bu kurduk olatlarga diyor kolabur bolarıp tekrar. Jere 6-15 kile ıyahın bronsa medalin бұл жахита хағыланна маннаттон Монголия Батыра Турбаяр даваням кыгыл муннуктан онна көх муннуктан Аслан Трофимов хақайре кунтартан тардылақ бөгөс киссен хағалатылар. Жere маннаттон Турбаяр даваням бәтін тұстутын күске баян барахаджар элитин баяр Аслан Трофимовка Аслан ола билин көмүскөнүгө баран калам махаджар 2 стөгөлүн көбөр тагыр тахаран аксаны 2 олгон ордо. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва имени Сайти. Томанда Монголия бөгө эден харбылым көрдүк бәтин тустутун күскө. Келлере хаджар бу капсыгыга Аслан манна кендеден чугуй бакка. Бәйте билин колбону оннада, оннотон бәтин тустутун уже келлерен хагылынада. Ведут борьбу. Жere манна лох Аслан опа, Аслан атыктан көрөр, турадыктан көрдү, олар токто хок. Турбаяр даваням, олох защитада, көмүскөнүдө олох сүй. Олох тугудан отторбат, тугудан дарбат. Онотон бәйте нарага хаджар. Нар кеме хаджар, онотон эме билген көбөр тагар зонага чугахата. Кандидат в мастера спорта. Бронзовый призер. Өссебилде көбөр тагар тахарда, манна эме төлгөр битира. Монголга бал бердилер. Аксан 5-0 болду. Бочоттақ өз местеден онон мәнеға бәттер маннаттона қаз бидді қапсығы барта тегахыннақ бұрынсы медалі бұл жығылар. Кайдың да бочоттақ болаған қоттордың дағаны каратей бәтәден болар. О, кісі, Монголия батыра өсекке балы хұрынна ақсан сәттен ұлғы болан берді. Маны тағаны оттон Аслан Трофимов өссі бір хәрәтейлі ақыджар. Жайған хағалата 30 секунда қалбыдың кәннеттен. Оларын Турбаяр даваням. Mana tarbaqtahi bol budun arbitr to'xtag'ini harati berbada. Становится обладателем бронзовой медали мемориала Коркина 25 года. Opa! Manna lo qarelli burullu bolan körde olaran to'xtaq jete. Köbür arbitra. Bir bağlı köbür tagar taharan Allah'ın ettehen Aslan Trofimov bətna atıgar hurunna Aksan hette birge. Oksa Mongolia bөгө hamanda sataqtan körde onna köbür arbitra 4 bağlı beratin kitta Aksan 11 birge bola berdi. Onun Маннатан раз технический кайы болуқтақ. Япония бөгөстөрө турукка кире тураллар, билигин 7-10 килога барон туса медали бул жайга таккаттара.
Turlaçıbıt bu turar Anatoliy Ivanov'tun kisiyaqtaq. Tola Ivanov bilegen Yaponiya beğen kıtta 10 kilo ataqan bronza medali boljahiga. Turukka kilo turan korabet suntar eterken doğa. Yara Yaponiya beğen kıtta bilegen bihige ederken Tola Ivanov potkuhiga taqsıga. Onu attıgar arallan barakta. Matovat. Bihige olbot botura. Ivan Ivanovich Dmitriyev havalçana. Etçelilere ahar. На ковре поединок за третье место в весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются. Dere halgı hette 10 kilo ayahan bronza medali boljahi kıhılmunluktan Yaponiya beğahı Tayiga Ono köhmunluktan Haqayrin Sümerdeme komandasının birisi bitele Anatoliy Ivanov takan kisten ereller. Bu olatırıttana beğahı miyakıtana kapsayıların orta avuttıra ekken Viktor Rasajinga xotturu xamaltotun bilbittire. Anatoliy Ivanov o hette hasta huntardı soğuz kolak nitille açtı. Bilgin ottan küske evilden iherin kördürür. Hette 10 kilo ayahanlar beğastırgı. Respublika olatırın çempiyonu Dальний Восток Федеральный округун призера болар. Яраманна көх мундуктан тустар багыска харати бердилер тылынан. Билен ото салгы. Акыга хоктук тустар боллагына 30 секундалак активити тайм бериктире. Япония багаха амия. Катана капсыларын ортан таксыбыта. Онда Виктор Асаденга катанактан хабар капсыга катыру хамалтатын билен билеген бронза медали болжажа. В красном трико представитель команды Японии Таига Огино. Спортсмену 20 лет. Является бронзовым призером первенства мира. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Анатолий Иванов. Спортсмену мастера спорта. Jere Anatoliy Ivanovka 30 sekundele harati berdiler. Activity time. Antugattan namno 10 sekundede aha usta. Kıhılmunluktan dostlar Tayiga Ono Yaponiya beğahı Yamanasi Gakuen Üniversitet ustujonu bolar. Kıçattarga andoyduga bastırıhen küres bronza prizora. O attar hastarın arattarattın 3 yıl bolar. Etna harbadım kurduk Anatoliy Ivanov o hattete. Tayiga Ono hürbete. Köber tayigar taqsı bolla mannattan. Atsanka verilibede olaren activity time öngötnen Tayiga Ono 1-0 sandan kapsıhını bahaya köhüye tutan iher. Magnagı tühümek tümüktenire tüyordun 3 sekünde kalla. Mannattan aksan arıta olus kıra. Anatoliy Ivanov bilgin aboyuna zahvat budjan kiren tugara oңорон көрөн nada. Magnagı tühümek kattan activity'nen ere olattar bağlılıstılar. Kim dağın enden beren bağırbat. Köber ortatın bolan baran turallar. Tığınılılar onattan ekkes tüymekka. Olattarame. Opa! Boyunun zakvaki girettirin gitti. Anatoliy Ivanov tura kalbarayan gördü. Olaren Tayiga Ono. Olus şöy dükümüzkenen kebiste. Manna Anatoliy Ivanov jeginen olus şöy kamsının ordu. Tihegardılı. Kıl müçü tiybete. Opa! Jere. Dermana tüyülger bitira. Rukovoditleri kıtır söbelehem baran. Tayiga Ono'ga köktüktük tuhun diyen baranlar activity time verdiler. Jere. Manna balahanya olar iyi kurdu bolan tağısta. Eten harbadım kurduk bu Anatoliy Ivanov kendiki hıllarga küske eben barahancar ol bolar. Saha dağını eder. Ondan beyten salgı subu tetimekne hıktı bakka. Ennindeki kemen kiren istağına olus şöy tustuk. Yunan saydan taksan iher. Bu olattan tustuğunu taptaçılar. Karakhatıgar khatan ke biher gitta bullar. Jere activity bir emete tümüktenne aksamıt bir bolla 2 minuta kalan turdağına. На ковре С в красном трико 20-летний Таига bu захватка olus albaqta kiydiler. Его соперник в синем Manttan tuara taqsı kurduk bolu. 17-летний Анатолий Иванов, Республика Саха-Якутия, Россия. Jere manna tribunolog öğrenirgen olurur. Toq partustun taptaçılar bu Triumf Sportivnay oragaygar Anatoliy Ivanov ona Tayiga Ono kapsıhıtın küske keten olur ollar.
Опа, манна рейси буруйсу боларыгынна. О, тоқта хоқчен болла. UFC-ni кытары тостууну тәңге жөрелән. Никита бар, Андреян бар, Манч бар. Жара. Тоқта болбата. Тоқта хоқчен болла. Анатолий Анатольевич, Толя қайдақ тоғынна көйері Япония? Бойукаттан чөй болады. Икінде бойукан женады. Бәді білін үскүйден кейін бері ғады. Башақ сымыта. Жара Японияс қалбанан әрер. Тайыға оны күске ғаталан әрер. Әме абайуына зақва кейділер олаттар. Қапсығы ұлағынан ғара бұзақватқа аста едақ бітіне сыспапып болу. Опа, ол шөйдік. Тора қаман көрер Анатолий Иванов. Манада конца тиғағарлы тірерден олан көріннада. Ол әрер тайыға оны көміскені көмісті. Меньше минуты. Көп қаратығада. Ляманда яра бәлер шықтары болған қылы. Лен 5 секунда қалды. Манч бұратыға бәттім. Дәрі Анатолий Иванов. Олыс күске көбір тәйгар үган тұрар ұтар сачытын. Көбір тәйгар тағара атыр. Жәрі мана Забигайдан көрер. Забигайдан көрер. Ол әрін Японияс олыс күске зақватын тұтан бара хүджар ұппат. Қапсығы түміктелері 36 хүкінде қалла. Жәрі мана Анатолий Иванов көбір тәйгар тағара атыр. Опа! Жәрі мана арбитр қайдақ суд тұр өбеді. Көбір тәйгар тақсы болла жетілер. Онна көк мұнықтан тұстар. Анатолий Ивановқа 1 бал берділер. Көбір тәйгар тағар өтінен. Kata kalian kata. Onda juga su var. Koratan kalian koratan. Başka da koratan. Avda aja. Gidin blokka aja. Baharını ıldılar. Oo, manna Tayıga Ogino'ga 1 bal dediler. Tribuna öğrenir giyen turda. Dere mannattın. Kaydağara orona hoğpağayı suttahın bolladı. Kaydaqtu. Anatoliy Ivanov munnuğuttan söbelespetler, trenerler. Ivan Ivanoviç Dmitriyev. Olaren challenge battanmada. Sürbet 4 sekunda kaldı. Aksan 2-1'ge. Tayıga 10 otu hatıgar. Dere Anatoliy Ivanov hemi abayuda zaqvakı kilen. Küskegar. Dere çalış şöydük takkan karar dağını bana toqta ho. Qasıydı bütünler ayak sekunda kaldı. Oksa manna loq büte hek sekundelerge. Kıtanak xabar qapsıhılar tömüger. Aksan 4-1'ge olan berde Yaponiya sösekke bağlı hurunna. Wanna dere manna ton trenerler bu challenge battılar da hoqtu. Hawaq challenge battanmata Yaponiya bağı Balерчиктары тустун тапташылары кытыр эти контакт олоқтоото Wanna Tayıga Ogino Yamagasi Gakuin Хүрбастак университетін Хүрбастак устудиона андойду ычаттарын призора кыйыны хетихан бронза медали Японияга жабарар болла. Агардыла мери кайын. Анатолий Иванов каттона кыл мүчү тийбете маннатан кыл түгөнгө каттыруу камалтытын белен кебисте олар уалга халгы тустарыгар сетихини багары кайын. Прогноз кайда, Иван Иванович? Прогноз дело неблагодарное. А то тусту камытна коддока кайда. А то бихе балейди упаладя. Блин, ковра бирет такына сыйха улалларына. Кадыр неудобном свете көшталабы. Олен туттуну. Адак олатта тустуларын камыта оларыйта бар кудды костопа. Это сайду баране хер буладя. Тусту бир хенге тутбаат. Ата ковер көддүрүга. Бихи гажабы тара буладя. Эркан. Талисманын коддор карачыларга. Талисман. Касырна хажу талисманы карты кыттакка. Кубок мира Маннавара, Монголия вара, отбор на Олимпиаду Рио,
Красноярск. Финал инде хайдак кыраганы тугун кадыр. Манны финал инде тугун кадыр. Кестелеген. Кетаган банды гына. Тоны сакалар каялдар. Да. Айылда жандар. Шефа, манна жигинен күнү бу хадаларан кие тостуну көрөн хеп караман. Үлели буллактар. Хама бехеле манна бар тилахыр. Дәрә көндө көрөчүләр 6-11 киле яһын бастыгы бронзатын бул жагытыгар кыгыл мундуктан Тыва Республикатын бөгөһө Давид Сагды боннатан сананы көтөр хапсыга бу хапсыга таксары Петр Константиновы бахая көһө туппута танаме кытанах ыгыла хапсыга онтон утарсачта беге сүмәдеме командатын сүмәдеме командабыт 6-11 килега бир тумус туттар болбут Нюрбонюргуна Александр Авелов таксан киселлер. Давид Сагды боннина тайдердерге онна олаттарга олус күскә тустатылы хыҗыбыта ол сәлбәхте хөлгәләргә пристав места тексәтләбидә Россия бастырыһын олаттарга күрәккә болдун Роттергеннагы бүтән Россиядагы турнирларга да болдун. Антон Александр Авелов олаттарга юношеские олимпийские игры дигән ыдылларда аме олус күскә кисәтле хыҗыбыта олаттарга бүтән андыдагы төхөлгә кыйлагы була хыҗыбыта. Антон бу уладан бутнете бухан сехинете ситен баран Российская Федерация көңүл голаган жон чемпионатын бронза призера этенне Иван Сергеевич Эригин төхөлгәтен бронза призера болбуда. Александр Медведь төхөлгәтен чемпионы Александр Авелов жабилеген олус күскә тустатылы җәркәмнәре булар. Оларын багаһа кытана хапсыгылар төмөктәреннән коттыру хомототун белән кәбиһен билеген бронза медалиһен тустатакса хаҗар. Мүйді қалан тұрдағына Давид Сагдыға 30 секундалақ активити тайм берділер. Опа! Александр Авелов атақтата. Опа! Манна біратныға келен берді. Давид Сагдыға 2 бал, Александр Авеловқа 1 бал берділер. Манна активитені хоққыналар. Оларан манна көк мұндықтан тұстар Александр Авелов мұндықтан команда, сүймердеме команда сөрін тренері Вадим Эдуардович Семенов челлендж баттата. Манна суттачылар тұғу Бахаран тахараларын көрөкпүт, истиякпүт. Дәрә манна тоны төлге хуттачылара көрөктей хүрін хуҗатын ол баячылара бахарнын ыллар. Сөпкө хуттахын болла челлендж коттордо етлер. Эннегенан Давид Сагдыга өссө 1 бал бердилер. Эннегенан аксаммыт билеңге тургунан үс 1-ге бола берди. Капсыгы төмүктөнөрө менүйте 5 секундда калан турар. Давид Сагды, онна Александр Авелов эккен. Бату Султемовка хоттар буттара. Бурятия аттагар. Себема бәгөтүн бу полуктактар тындал буттара болу. Онотон билеген Александр Авелов 2-3 мүйтеләк быһыкка хайда кистерин көрөкпүт. Опа, ол шөйдүк. Гүсет оңорон көрдү, атактан көрдү. Опа, манда ме бараксы болар болла. Опа! Дәрә Александр Авелов мында ул шөй биригин оңорду. 4 балга саналатлар. Туше урахыста ол кенттен Давид Сагды. Куталак балганьяттан котта. Дәрә манда бәтин кенен оңорон көрдү Александр Авелов. Актандыктан накат оңорон көрдү. Дәрә олаттар туста тагыстылар. Манда Александр Авелов 2 төгүл. Брас комитетнада булганлар сүйө жукка баран. Олар ол дебекке, білен күске. Бұ ақсанын әрі тұппаққа, өсті бал қомуян тоғырғы мұстыбыт ұлжатчылары күске үйерді өте, ақсан 500-ке біленге тұрғына. Қапсығы түміктері мінуіте 4-дон қалан тұрар. Ол шөйді кеде атаққа кейрен төт балы ғұрынына Давид Сагды пистолеттен албаған ұрағыда абыдығар төбәхіндерді. Опа! Давид Сагды атақтата. Опа! Манна Авелов 2 балы ғұрындар. 1 balı David Sagdy hurunlar. Dere manda çalış şöydük ergeten kebiste. Ataqtabıtın kontrpriyomga tebehenderen Aksan sette tökke. Menüde 15 sekunda kalan turdağına. Dere David Sagdy kennetten ölelir. Dere David Sagdy bilinki. Opa! Telaka girdi. Manda Alexander Avlov oluşuyorduk kömüskenen nada. Opa! Bahan taharda. Dere manna xapsaydı müknere 16 günde kaldı. Opa mana toqta hoq. Oo 2 bal hurunna David Sagdy. Aksan hattal tam ola berdi. Ayak sekunda kaldı. 2-1. Время. Dere 17 6 aksanından
Российская Федерация чемпионатын бронза призера Иван Сергеевич Шерегин түйілгетін бронза призера Нюрба-Нюргуна Хақар Республикатын сүймердеме командатын 6-11 килоға бір тұмыс тұттар лидер бұд Александр Авелов бронза медали кәдір чесқа тегісті. Ағадылан бері қайын олу. До 74 килограммов. Поединок за третье место. Приглашаются Владимир Баяновский, Республика Якутия, Сергей Якимов, Владимир Баяновский, Саш! Ашка! Çok kartık suyun hatta Bastığı trenera. Bastığı trenerden kapkastı giyinleriyle kas aşı kişiyden toğunan. Daha dolguyu baray. Baronsan yine daha dolguyu baray. Var bağa vallahi. Kandı bara final. Ulakan finalda kırada final dolguyulak bolar. Ondan bolar ba. Ata bu butin zadachete intolodda je. Ata bu korken tühülgetiger Sasha tustutun kadda xınalatın be. Ari tarambola embola mıkayan ulakanı polностью beten tuhamata diyani buna. İşte güya kalta tuttular işte barata inten takallar. Anlık bulaca. Ya makta. Ya Sasha Gaddalibit korken Dmitri Petrovich 16 snorottar kellarına tühülgetin Boronsa medalin ketergahtigistin bulurun bu tühülgeni kıybıtın onundan bayılgı tühülge kaddaq barday tus beyagar torattan kordok kottan kıra toğara mehedder küçüme kaddar bar kurduk köröbüt. Ben evet. Daha o finallara squad'a. Emis kau budaya. Aha. Bastıdan. Anlaştırdı budaya gete. Beleme hoki bir. İsmi de kabı diyor zamanı. Keren. Ol mehdede ola. Mehdede. Aha. Ya onu ben turugun jarak kenna kadda katay nedelen yine kalan squakalar görbüp onda bullağına ol kenna patbotka yahının kadda patay. Adının tühürdüm arayın. Aha. Urut edri hererdim. İki güne yine yiyecek normal. Bilin. Orang udah tuh tak pasut normal. Boların kurduk kana. Onların kurdu. Gerak nasib naurus. Edri hererdim. Tam bana jarka hajan Budimir Grigoriyev'in kapsadan toradaq potolunna pida kini karatak jangni hırtajan ol kolobra töhöda kana aspıtın hin bu tühülgega tusta hırtakka töhö küske oqqori. Qayı hirjuda? Jang geri. Karatak tamniya nabudan je. Ada albaq barada janallah bala. Bu. Men tan kuturga taqqar bolalım ya kesinger. On koyam. Cahaya ben de yırdı o. Onda bu Rusya kumaga boları turar. Ondan haga jalganlaşsa bir nedelenen Alexander Krylov tölgede bolar kanlıgar gıttağını. Kumaga Rusya var takman altın bilge. Çoğuna Krylov turnirin götüdağın. Krılovka iti baka algas pattor alihin bakar tüheren. Tüheren kisya. Bato surti makti nedde tühülgâ koşsa jılkıtna. Bitti. Fotoğraf bir ede. Ede bir indik gibi bol. Kene indiki dağısta. Ona rotan emiye kere takka hatanat diye bolotlar. Ona balı finalına kapsayıga kolobra sıha kalktı kamsanı görüp bolla da. Atakalan tustadan ne ben bu bilinem ya. Tretye ben atakalan beğenmedim. Bayan kamlanıyorlar gar bayları da. Bara. De onlar bahaya kolobra. Bir de priyama batağa yine. Kömüskeniye hajar onlar. Ataktığın tadu de barang kalan tepal. On 30 günden aronalar. Onna polislerin skotron altına. On 600 polar. Takkardı. Onna kastara ataktaması batağım. Şodağını ülelirge töröt var bulladı. Var. Ne onda da bu sitihini ki mekan yakın bağırağını onna indiki toq bu olabra oğu beğata göre hüccerdi kırığı olur. Olarga toqten sübemat edildiğini tekik. Yine bastan ki mekan edbudun ondan olatlarga. Trenin terbar hani mete. Tus trenin berani ya boleh Budimir Grigoriyev'ka. Kapten apa nak kalau wis onna je.
Бастыкы тренерин келен Бурнашов Иван Васильевич. Atan tuga hok bulan rak ekille better. Beji olen. Ата кини келе хаджара ме туспа петне сөскетер булады. Да онна бу эдеркен оголор колобура билигин ийин кетахан айтыраллар кинлерге токтен сөбө ама беренете эне ме канара кыра ого жангын Иван Васильевич Бурнашов халалтатынан этчилилере аспытын эдер багыстырга багана. Эрдеттен жерттенен токтемте кыра улахан жаңга барта билер готор. Ким үчөдүк дисциплиналарынан каян жерттенен быракпакка Төмеге онно костон. Улахан жаңга койтабыта хүбүс кылды келер дем болот. Hem bir kaya var, жерттенен кияга ток келер. Сетихи келер. Сетихи келер. Да, сотогуле каддаливет быйылгы сезон кохагана хок. Бу боронсалары эхи кыл комиска ковултарга. Анда жолу хокка кыйга котуга. Александр Авелов бегин небитиге. Да бараттара банда катана айтораллар таккыга. Да, бу болор. Соңыр тусту сака херге никелага. Кас автограф комойдугуты. Японскай бар онна буттер Александр Авелов кен. Илигер хотору рас места калы хокты. Вот футболкаларга ина аттырыга. Мана каналара отта. Дәрә көндө көрәчүләр халгы баран һәбит хәтта 14 киле яһын бронза медален бул җыһы тагыланна кыгыл муннуктан Владимир Баяновский кирсәр көк муннуктан Сергей Якимов Иркутская область. Дәрәттан Владимир Баяновский Российская Федерация үрбөстөргә дире чемпионатын өрүн көмүс призеры болар. Андан кене Исмаил Ханиевка хотуру хамалтын билбите. Исмаил Ханиева билген Российская Федерация өччаттарга лидері болан андойду чемпионатын Европа чемпионатын кирители хиджар. Антон Владимир Баяновский хомойо кехин ачайылан кабихан билген көбөргө хаңа төннөн күскә директоры ахан. Бу бир бастыгы улахан старда болла. Оннан куаган окапсылары көрдөрөжөр. Бу иккен олаттар Монголия багыгар хотуру хамалтын билбиттере. Оннан билген бронза медаль бул жаһажаллар. Дәрә таманда Владимир Баяновскийга карагар тарбак кирен тагыста булак, ал сыйрылак. Олардан таманда барас командирнады баппын дете, халгы тустабын дете. Магнаги төймәктә бүктәнәр агай көндә калла. Аксамурлар ибада 1-0га активити таймынан ул бит балын Сергей Якимов Кыргызстан калла. Опа, дәрә Владимир Баяновский киренен орды. Сихигер элитен колбата, мантан ту опа! Сергей Якимов ул шөйдө көмүскәнен кебисте. Дәрә мантан тегәрле тирәдә ханада. Дәрә 1 минуттан кылгас биреме калла. Сергей Якимов билген даган 2-0 саннан капсыгыны бая көйә тутан ихер. Владимир Баяновский олоха. Туран каларыгында манда туран калы Канада, көрдө Канада. Jordan sekünde kalla. Олох Сергей Якимов олус көмүскәнигә туран калар. Владимир түйәдәлән көрөр. 10 секунда калла. Опа, Сибир проходын көрөн көрдө, олардан токтоо. Мана тардан көрдө даганы токтоо. 2-0 саннан Сергей Якимов кыйны хетесте, онна Иркутская областка бронза медали илҗә барар. Победе Шинемая, бронзовый призер. Поздравляю, Тамир. Спасибо. Ага. Нера, чуть-чуть тынул бутаканна. И нарелых вот. Тамир, поздравляем с победой. Но то, что хотелось, второй год подряд удалось завоевать бронзу Коркинского турнира. И хотелось бы спросить про полуфинальную схватку с Олегом Фоминым. И в прошлом году тоже отступился в полуфинальной схватке. Не знаю, так получилось, что в конце убегал, балл дали. Думаю, все справедливо. С прошлого года что изменилось по организации, что можешь отметить? Организация с каждым годом растет. Сейчас состав участников был еще как будто, именно в моем весе хороший. И какую тактику выбирал с борцом из Японии?
Ну, поработать. Так получилось, что 2 взял, там, перевернул еще. И уже комфортный для меня счет был, и решил все контрить просто. Все. И, Тамир, с каждым годом сильно прибавляешь. 74 килограмма это окончательный вес у тебя. Сколько сейчас чистый вес? Чистый вес 78 где-то. Наверное... Пару килограммов, конечно. Ну, нормально. Если буду набирать, то буду еще выше бороться. И какие планы? Кубок России есть, Крыловский есть, еще пару турниров. Следующий старт на Кубок России поеду в Кызыл. В Кызыл? Да. Крыловский пропускаешь? Пропускаю. Ага. И якутская публика встречает как родного. Ты тут выступал на международном турнире Романа Дмитриева, на первенствах России и на Коркинске 2-й год. Что можешь сказать про болельщиков? Всегда очень приятно бороться тут. Так получилось, что с Якутска без медали пока не уезжал. Но, надеюсь, так и дальше будет продолжаться. В будущем только золотые, надеюсь. А в Якутске бороться мне очень нравится. И люди тут хорошие. Спасибо всей публике и вообще организаторам. Очень нравится этот турнир. Удовольствие только бороться тут. И хотелось бы спросить прогноз. 70 килограмм Виктор Рассадин. С Виктором Рассадиным ты боролся в прошлом году в полуфинале схватки. И с Константин Капрунов. Кто может победить? Честно говоря, не знаю. Просто за красивую борьбу. Поздравляем. Интересно смотреть. Еще раз. И ждем. Каждым годом. Давай. Япония давасыра үтәк национальныйдар. Саққан тота ырда олырында қапсығыларын. Спортивный канал Котой работает. Что можете сказать про Коркинский нынешнем году? Так, ну, я бы сказал, не то чтобы сказал, да? Дохпо. Так, Дарян başladı şey. Oton bugün ki hangi программа vardı? Onu kadar yapıldı. Ваша шоу программа olukta. Oğullar takım tustoqtaqtır indiki keskinler bit. Onu da final baha мәсәленә. Онда Максим тугай тахым баграмын колабран. Көңүр тустуну баха берине көрдөрөн, маны капсан үлелән олардан янтан билим бу буллана саңай гайга. Усту эгете устан хырдадан тахараган олонно да кайдага бите. Эсигер киддахына колабра блок таңыллан тагыстагына Арас саңалақ жон бар болачылар. Ол онны та бахаран тақадай каддак үлеленер бити яка. Шөйдик болла. Тон влогтен орду гарахана биттемете хап. Тога жетерген баха бирге олорангон хобу ток боло турарын кепси олорор будан орду чепчи кеде. Эдекин барабын тога жетерген. Тон кадак барынан кепсиин бар. Онтон манна холовуран ари энтузиазм эбилден нада Ханнара номно тон толкуйду хуннада холор прямойга ким таксыбытнан кепсани хам. Манна бәң көрдү хуннада, бәң булу хуннада. Бо капсыын тирехне болу, бо капсыын тирехне болу. Оны әддә өтө көрбөкүм булла хем бир. Ол хәннәре хам бага ичагар влог устута ден. Онтон күндү көрөшлөр бит влог кен ос гарахан үле. Онтон күн кадманнык сөптөктү кыйнылы гидер әдек барабын. Прямой влогтен алгатын әйге бит. Онтон шөй болан якпет. Бу хаңа хаглаһын Магнеги влогтар болалар, холор бастыгы влог будугар мен эме улаханны көтөллеспетем оларан кекке причиналарынан кала бара хҗибит тақпын, онтон манна толору хҗибатаган манна тон билин коркинга бу бастыгыбын толору таккан үлеле хҗабын, олиһа тон салгы то шөй болан якпет. Онтон манна түлгә аттыгар оларан капсир олохатын. Вообще-то небет олохатын маннык аураты кыттатын. Олар нарари тейчолоран булла. Манна олох серетернан оларга. Тутан оларан. Максим күндү көрәшләр әлбәгә маныйдыктар магаралар болу. Бу токтен хуругы. Оны кашара әлбәгә. Дара. Live conscience тен. Олар ике тылтан тутултак life on the conscience тен. Никол гатылдар live conscience. Живая совесть тен. Дына ховаста голы. Аны көлүгөнөр бу. Юрбан Станислав. Мен вырастай бу. Хагавын оны стас демен. Гытага стас. Кас коркингене. 3 де. 3 бала. 3 Менә дөрдүс бир коркинга көтүп бите. Аны бит. Мен 2 сәре коркинем һәм бастыгым була прямой.
Экким буолок уже. Лаврайник футболдан. Ама yo патаук мене бит. Жара күндү көрөчүлөр 92 киле ыяһын бронза медален был жахыта. Маннаттан кыгыл муннуктан Красноярский край бөгөһө Российская Федерация көңүл тустугу спорттун мастера Дмитрий Зайнединов киссер. Отарсачыта Абдулла Бадиргов Кемеровской область бөгөһө. Кытана капсыгылар түмүктөрүгөр сананы көтөр капсыгыларын өңү Дмитрий Зайнединов көтөрө бронза медали был жахар. Опа! Манна 2 баллах лампашка барда. Төт онна 2 ден хуттата. Төлге арбитра Виктория Барашкова. О, мана туше барахыстыбыт тохтахок тетилер. Абдулла Бадыргов моннуга челленджи кайда. Аксан 2-2-ге эте барахсыгаттан по 2 бердилер. Хуттачылар оннаттан билеген 2-2 аксаннан Абдулла Бадыргов капсыгыга энеге дагыста. Маңнайга төмөк төмөктөнөрө 1 минута калды. Абдулла Бадыргов этенне кене Сибирский федеральный округ хүбе биддере дери чемпионатын кайылага болар. Оннотон элбах бүтүн Россиядагы народтар икеннага төгүлгелерге биристак местага тексетилебит богос болар. Оксе Абдулла Бадыргов пастечкон ораммамсадардан көрдү. Олар таманна доктор Брас көмөтөнада болла 1 секундда калан турдагына маңнайга төмөктөнөрө. Жара эккес төмөктөрө болта кенере хагаланна. Аксан биленге тургунан сен 1-2-2-ге оларан Абдулла Бадыргов кайнер. Бу олаттар багаңын күнтүмүгүнөн Молдова бөгөһө Шамхан Жабариловка коттуру хомолтун билбиттере. Брас канады баппын деди Абдулла Бадыргов онаттан капсыгыны салгы хагалата. Жара билен Дмитрий Зайнединов күскө төһөтөлөн көрүннада манаттан Дмитрий катага хайдыбыт олар онтаманна эме стоп дейтілер. О, маннаттан эчейите. Күстәк бабыһылар Абдулла Бадыргов маннаттан тустуну тоқтотырга. Хананнылар энне гынан бронза медали былырыңы төхүлгө чемпионы. Этенне Александр Владимирович Крылов бүтүн Россияда төхүлгөтүн чемпионы. Миллионын кайна Дмитрий Зайнединов бронза медали Красноярский крайга эже барар. Браво-алла. Жара. Дмитрий Зайнединов. Поздравляем, Дмитрий, с бронзой. Спасибо как большое. удалось победить в бронзовом финале? Ну, схватка так получилась, и ударились немножко, голову рассек. Как бы он зубы сломал. А в какой форме прибыл в Якутск? Не самый хороший. Только походу сейчас разборолся. Только вот походу вчера не успел, к сожалению. Только сейчас походу чуть-чуть в себя пришел. Ага. На Крыловском турнире Да, буду. увидел? Да, конечно. На каком весовой категории? В той же. Поздравляю. Еще раз. У меня остались вопросы в этом весе. Ага. UFC смотрите, да? UFC? Эй! Амбастан тетимден холбуры меха бу флисовый үддүрө көрдүгөтө. Ол урут. Антон билеген тетимден. Саха сиригер самый улахан таңас тигертерилте. Тетимден саха сирен спортсменнерин таңаха. Тетимден саха сирен спорттун сирее. Тетимден хоттору хомолтото. Уонна кыйы өрөгөйө. Тетимден дыгынан юлара. Тетимден айылганы кытары алтыхы. Тетимден чугас жоңгор сылаас белах. Тетимден 400 квадратный метр амагын. Тетимден агыс сыл этпетнесте хуле. Уонна агыс сыл сайдахан асториота. Тетимден саха сире. Күндү көрүүчүлөр бейгин небитигер Япония командатын сүбэхите тылжыта олорор. Баян аты холун кимден болары? Коротова Вика Демин, бэм Суфуга Институт зарубежной филологии и регионоведения вернее, японской телеверден. Да оннотон бу Япония командата келен олорор тох кайда ханалактары быйылгы тарахын тугунан тугулласкаллары. Атан хамы хапуттараден тымныттан, бачаңырлы тымныйен тахажа нахата хваттар, тахапола хатылар, оннотон токсын болары күстах пагай тустуктардан барларын кайгы этелле хаджалар. Сака осай тусту тахмадя. Оннотон бу холобра сака
Omuk ıldıtımsaq bolar, taŋas kalan berbittirer to kadda xanaları üyeskettileri, onunla metten kenler to xanalaqtарын bihi bilektin bağırıl. Атын наһа өрәлләр тоҕо жетер кеннерге холобор ханда лохторгар манны колбадах. Биле кичиге yoğalarayım bada hajan xartiska kördüller, manny taŋastаргар подпис kördüller, олонны кен ханда хот алһем бәйбитен тоғар әсизда көрдүк чүстүләр. Онна биле холобор öjütler padara kin agalları olus vererler. Холобор таŋасын берен таŋас агалбырын кедәләр. Tabu kolobra bilgin ahılık ahıllarlar de oğlumna bullağına toğara manlık bәлері menülaqtar do tugara diller de betar barahından hajjallara bitti. Барахынан ahıllara da stolovayga atak bәлері биле протеиновый батончик тоғара элбек блокта гасың хатылар. Аны столовайдарын ахнаха хиләвәте биттер һәм бага асыстана албыдым. Бәян астында. Аны хәбиләннәр бөйнәмә көрдәһән бу. Рис курсауны һәм бухарна. Видео. Дога туттырып. Дога туттырып. Japan team. Коре до. До. Киса. Домашняя с чавай. Примерно киндер эме олата ну кастана хажалар баде. Кубок мира алта хыланнара түгәр кәлән туста хаҗыбыта ол кәннеттән тугу бәлетә нәтиҗәй бу турнир тәрәһнигәр офсайнан сака хәрә тәриян үтәп күрәгәр дияк. 6年前にワールドカップに行ってたんですけど、今でもヤクチアに来てどんな思いをどんな気持ちなんですか。2019年に来た時にもうここの方たちがすごく温かくて、迎えてくださったので、それで、今回もすごく招待もさせてもらってで現地に来たらまたすごく温かく迎えてくれたので、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。Так, второй вопрос. В данное время Канна тренернан Лили Хаджары, он бу күрәктәһигә Каннык университеттан кәләннәр кыттыны ла хаҗалары. 今はどこでコーチをしていますかって、そしてどんな大学から来ましたか。今は私は山梨学院大学のコーチと、あとは日本のナショナルチームのコーチをしています。И трое борцов из Японии вышли в финал. Насколько они изучили своих соперников 57 килограмм, 65 килограмм и 61 килограмм. 今ファイナル出る選手が3人いて、みんながなんか相手を調べたかなっていう調べましたか。いや、あんまり調べてないかな。ちょっと調べたけど、57の勝目に関しては、ここのすごい強い人っていうのはもう知ってるから、2人とも精一杯戦ってほしいなと思います。И хотелось бы спросить про якутскую публику, болельщиков, как они поддерживают по поводу этого. レスリングを故郷を見に来てくれる皆様についてなんか思いを聞いたのに。全部の試合すごく熱くわーってダバイダバイって応援してくれるのはすごく選手にとってもいいこと、すごく盛り上がってよし頑張るぞっていう強い気持ちになると思うので、すごく日本チームにとってもありがたいことです。Ona saka sirin sünnetdemi komandатын tustutargar köyü ihin bu kolobra köytarbıt boğuştarga toq tibakka köytarallar dihanırı. Кине команда кöytar. Нет, bu saka tustutara kolobra köytarbıt jona hem bir köre hajara boladi. Olunna köytariga anda dotahma bollun bu kolobra toq bollun korken turnira bollun onna kine köytarı töröte toqqahtar diye. Çok смысл делать. ヤクチアのチームはみんな選手が多かったんですけど、負けた人たちは何が足りなくて負けてしまったのかっていう思いが。ヤクチアの選手たちは、日本人の選手と比べてやっぱりタックルの回数も少ないし、前に出る圧力が少ないから多分負けてしまったんだと思います。なのでもっと力とタックル入れる回数を増やすことができればもっとレスリングが強くなるかなと思いました。И хотелось бы спросить, сейчас сборная Японии является мировым лидером
Последних на Олимпийских играх они завоевали 2 золота и серебро в среднем весе. И сейчас на чемпионате мира 2 года тоже в лидерах. И в чем секрет, можно узнать? 日本のレスラーたちは今世界中のなんかレベルが高いので、なんか秘密とかありますか？特に秘密はないと。でもすごく多分練習は一生懸命みんなやります。なのですごく、レベルが上がってるんじゃないかなと思います。И пожелания якутским болельщикам Республики Саха-Якутия, жителям и любителям борьбы. レスリングを好きな人にとって、そしてヤクチアの選手、そしてなんか今日は僕になんか言いたいことありますか？レスリングもう一回言って。レスリングをなんか好きな人と見に来てくれる人にとって、そしてヤクチアの選手で、今日は僕になんか言いたい。メッセージみたいな。今回の大会でも、日本選手団のことをすごく応援してくださってありがとうございます。また、日本選手団を連れて、ここのまたヤクーツクの地へ、来たときは皆さんまた応援とよろしくお願いします。日本とヤクーツクの、交流をどんどん深めていって仲良くなっていきたいなと思いました。Thank you. ありがとう。Спасибо. Ona tohtem uruy ayqal saqalarga deyip bätterekta. 真似して見てくれる。ウルイアイハウサハジョノガル。もう一回。ウルイアイハウウルイアルハサハジョノガル。サハジョノガル。Thank you. Sidak sagalar atanlarına ortadoğu baran doydu. Sababıt siri dönüp omutlara bargıtto. Arağıttan aydarıva göksütten göndözde. Üskutta sağa ulan kaydara. Boğoy veren o sağaktan ehiller Linkini demir tüyeha Cere onu barı bir yerge Bir samava Ulan kaçtı Jara kündü görücüler, kütülük katehilak finallar bit, tыңаһыннак finallar bit sağlandılar. 6 minütelek kabır kapsıhıga kiyse tağıstılar. Kıhıl munluktan Burятия бөгөһө. Быйылгы Хадарсыптыр, Братты Хадарсыптыр кубоктарын бронза призера Бурятия бөгөһө Бато Султимов. Отарсатчыбыт көх munluktan Такара Суда, Азия континентinin чемпиона Япония билинги тургунан 61 килога сүрүннүр лидера. Андайды чемпионаттар Япония сүмердеме командатыр кирен Тиян кирсе хаджыбыта, эннегенен билеген бу хотуртагыта самай бүтехек ситихитинен Такара Суда студенттарга Япония чемпионун өрдүгатын сөкпүтэ. Бато Султимов бу өлгега олус кытанах кабыр капсыгылары кийсен тагыста, онотон беге самай сүрүнө 61 килога Россия чемпионатын призерун, ярыгын призерун Александр Авеловы бахая тутан финалга тақсан кийсер, онтон Такара Суда финалга олус холкутук детақпәсіз батым болу, бараларын кәрете 10-0-га әбетер расты құран тақсан кийсе хаджар. Эннегена онтон бәғәһәңге күнтүмүгүнен Такара Суданы олус әлбәқ сурналыс болуын, олус әлбәқ көрәтчі болуын, жа сылын ақсын ұтылар коркен турниригар бәреллер. Үрін көміз борцовканы ылы дуаден ұйыдықтақ жайларыгар төнді біттірі. Бато Султимов оттон билеген ағыстық әттаққа Бурятия сүмердеме командатын 61 килога лидера боларын олус күскада касты хеджар. Бу яһаңыттан Бурятияттан олус албақ бөгөс кисибиттен Бато Султимов соғытығын бараларын олық кәрiyete кайталан рәлләқтік финалға тақсан тұсты хеджар. Борьбу за первое место. Красным трико Бато Султимов.
Dere Walatar nomno otuttu hükünde. Senyadan baranlar taksan. İki sergirge tağıslar. Hoppa! İkisi tühümeqqa. Takara suda kiddi giret sünni bacata. Mannaja Bato Sultimov küren qalarıgınna. Sünni bacan turan kondoğandan 90 kördü bittağını toqta hoq diyen kördürdüler. Dere ola Walatar ikisi tühümeqqa. Olus küskün astroikalından kiydiler. Bato Sultimov, Takara Suda. Dere 2 minüte hürbe hette hükünde kalan turdağına aktivite time'na hıccar Bato Sultimov bilingi turugunan aktivite time'ın berimeli küskül ölen körür. Takara Suda olonno belem turar. Hoppa! Takara Suda tora tahtata Telehan Konstanta hararıgınna hoppa! Bato Sultimov olus küske üşügedik kömüskenen Takara Suda etçe şöy balıhınyanı müçü tutan keviste olaren aktivite time'ın bir balınılla. Aksan bir birge minüte 5-6 hükünde kalla. Hoppa! Sügiren gördü. Olaren emi. Bato Sultimov kotan kalla. Takara Suda mülçü tutta. Anı beyete giren körür. Bato Sultimov olaren toğutta hoğ. Bilgin Bato Sultimov. Öleliyen nada olaren Takara Suda küske kömüskenige baran kalı soğun nada. Bato Sultimov tühülgör tutun bulan baran turar. Arbitr sini aktivnesten berer. Okse. Dere olaren sünni bocata mantan tugametan orar bitto Takara Suda. Eris kuydavata tustu halganar minüte 9 sekünde kalla. Köğü tuhun köktök bol diyen ıngırallar. Olaren ottan tutatına. Ettiler ayı Takara Suda. Togamet aktivne действием oram sağılır. 5 sekünde kaldı. Aksan bir birge Takara Suda tuhatıgar. Dere Bato Sultimov küske tühedelendirer. Kapsıyı tümüktenir 35 sekünde kaldı. Takara Suda olotçu kömüskeniği baran kalarıgınna. Hoppa! Ulus küske halbariyen oran körde tora. Okse! Bato Sultimov ülelir. Takara Suda onda belen bolla. Okse! Jere manna loh. Sereti berendireller. Takara Suda munnun tuttar. Jere kapsıhı tümüktenir 12 günde kalan turar. Bato Sultimov küske tühedelir. Manna karatık biraz kömötüyor Nadiyanıllah. 7, 6, 5, okse! Jaloh. Koskalar kisajaların kurdu bolan kalarıgınna. Bato Sultimov küskürelir. Takara Suda kömüskenne. Enne gınan svistok tehata. Takara Suda bir gaksanınan Bato Sultimov'u bahaya tutta. Javanna publikattan. Sakar publikattan kündü kömüsel jatçılarıttan küs. Keme öyebül kördür. Dere Takara Suda Azya kontinyanın çempiyonu, Japonya studentların çempiyonu. Bu tühülgeha kayıla kırdıgadın sükte. Bu yahınga 6-11 kilaga Aleksandr Avelov. Onna Kejik Monguş bronze medalleri katektere. Takara Suda, Japonya. Ну что, уважаемые болельщики, у нашего турнира новый чемпион весовой категории до 61 килограмма, товарищи Японию, Рейджи Очида! Jere kündü görətçülər anıgız iyahımmet 6-15 kilo yahın.
Bu yahanga otut sette bagos kön körsübüde ennegenan biligen ehegen nigidigar 6 minütelek dolur kapsıga Yaponiyattan Reiji Uchida kıl munnuk onna kök munnuktan Vladislav Krivashapkin Hakka Respublikata kirseller. Jara olatlar otutçara hükünde tustatların kıtta baraz kömetanada bolbuta Vladislav Krivashapkin kulgağın bari vaskeletler onnaton salgı kapsıhıbıt halganar kidde kirat olatlar oloq kabır tutuhular orsollar Reiji Uchida Yamanasi Gakuin Üniversitet Ustujonda bolar. Kene bollar andoydu öçatların örünkemiz prizora Yaponiya studentların çempiyonu Yaponiya çempionatın prizora bolar. Onun hatta solla bagos kalen BG Vladislav Krivashapkin mıdın kitarı finalga 6-15 kilaga elin kalen tüsühe sıljar. Vladislav Krivashapkin tuhunan kafsiri pola xabayete mançara bahlay mağanatından kötüp bitmeyen xalası luhuttan törütte aktardılar ol bolar. Onotton trikota kitarı kapsi hijjar. Trikotugar Mä xagalas uluhun gelbetin uruhuydan hajar. Mançara bahalay mağanatından kötüden ehere. Mağnaygı tühümek tümüktünere minüte körden 5 sekundda kalla. Bilegen tühülger bitara. Kim köktağın, kim köğü hoğun baharar. Kıhıl munnuktan tustu hajar Reiji Ushidaga tılınan mağnaygı heretini verdiler. Respublika prizora Arman Mikhail Dmitriev Naruttar Karnatı tühülgetin edetlerge çempiyonu bolar. Opa Reiji Ushida ataktata. Manna Vladislav Krivashapkin bilegen kömüskener. Dere bu soki parterga turargınlar. Hoppa. Braulyen priyomu goran körde. Olaren Reiji Ushida bilen bolan beren ikki balı betna atigar horunna. Dereti ahtan der kiren Kristian Albahan goran körör. Ol kennetten ataqattan emi oluyan kördereri. Vladislav Krivashapkin onu şöydü kömüskenne. Aksan 2-0 bir kuttalaq balahanyattan ikki balı illa. Japoniya bağı Reiji Ushida. Jara kapsıhıbı talganan barar. Magnagi tühümek tümüktenere 5 sekunda kalla. Aksan 2-0 Reiji Ushida tuhatigar. Okse Vladislav Krivashapkin Patsechka diyen sakılı bağaydıkta teben kördü. Oların tugata tabıllı batan kenditten 2 balı subu Reiji Ushida betine atır hurunna. Ennegine bilgin etiyenine kireske tartan körür. Oların tohta soğuk. Dere Yaponiya 2 finali hataksan bihige sakabut sirin olun kıttaki sehajjar mannatton 3 finali hinan Lev Pavlov otarsa açta boluğa Daito Katsume den bagos. Ennegenen beylere ayak taksanına kelenler olatlar 3 finalla olur olur. Yamanasi Gakuin Üniversitet Ustujonlara. Гость из Японии Реiji Uchida. Bihi olbut munnugar Parkopi Nikolaevich Petrov taksan Vladislav Krivashapkinga sübeme bola turar. Ondan xaydak tuttuqtan kapsıqtan kapsir. Ediyenle Sakı Respublikasının sübedleme komandadan bir eme tutaq treneri takkan kömeli hödürollar. Sıban oluq nagaydahan turan kaydağına tabıllar. Opa, ulus şöydük oxunda anıttan oxson kördü Reiji Ushida. Oluq 2 tütten priyon bağıta barahatır. Olandan 2'te Vladislav Krivashapkin sirek altı tuttuğularıgar Reiji Ushida bilen bolan beren söptü hamdan ılları tohanan 4-0 sanın orada. Dere olattar salgı kapsıhılara hağalanar. Minüte hürbek alan turdağına baksamudlar yelik. Dere Vladislav küske tühetelendirer. Beyteme berke bilen tura buluqtaq. Omsatardan koraman telekassanan kördübüt. Olaren Reiji Ushida uz katanak bıhılaq. Bir de hamdan etigar kiren berbet. Bağa Vladislav Krivashapkin. Olus kılbar hamsanılardaq. Kisileri kördürtte büte. Ennegeden finalga taksan. Yaponiya bağı Reiji Ushida'lın kön körsöller. Dere otamana tribunattan. Könde göraçüler. Kıhıl tustubat diyen kahıtıllar. Oların ottan bilingi turgunan barı görbükü kurduk. Tühülger bitira. Kökka tılınan hereti bir bide. O kapsahı tümüklenere hürbe 5 sekunda kalla. Reiji Ushida. Otar saçtın adaktan tüherde onna. Opa! Vladislav manda salto diyen albahan oran gördü. Bal bir bede. Enneginen olus nadalaq salta bolan birde. Okse kıçırgaya otardan körübüt. Ooo!
Reiji Ushida tehagarlı ellehen ettehen köve ürtehagar taharan östü bir bağlı hurunna Aksan 5 nulga tabloga 11 sekünde kalan turar. Nere Vladislav olus küske halay bu kurduk cühünnak olaq tümüktenere gaya günde kalla. Kirdir Vladislav olaren Yaponiya begaha kirbet kapsıhı tümüktenne Wanna Yaponiya begaha Reiji Ushida Yamanasi Gakuin Üniversitetin stüdyona andoydu edertlerin ürün kömüs prizora Yaponiya stüdyenlerin çempiyonu. Bu tühülgege 16 stögölen ıtallar Dmitri Petrovich Gorkin tühülgetin çempiyonu bolla 6-15 kile ıyağınga. На ковер приглашается борец Красна, представляющий Кемерово, Дмитрий Куприн. Jere köndü göröçüler hatta 19 kile ıyağın bu yağınga olatlar 15 bolan haglabytlara. Targa ondan olus elbaq bütün Rusiyadağı Narodtarikanna tölgeleri kıyılağa xutulağa Dmitri Kuprin. Olus ürdük klastaq Narodtarikanna klastaq sport masteri bolar. Opa! Enne gana omuk bağıstırın kadar xaydaq tuştar ekeni. Sağa hadir ki bu yağınga soğun kerede. Dmitri Kuprin oloq kendiger taqsan naka okse. İki bağlı hurnan baran ebi taqsan naka talbahanın ordu. Aksan 4-0. Giannis Garzon Tamayo Kuba beqoha bolar. Keni bollar otana Pan Amerika çempionatın prizora. Kuba çempionatın çempiyonu prizora bolar. Olar ondan Dmitri Kuprin. Opa! Yakonda qandıttan Oxson ol şöyle kendiyer tağısta ataqtabıtın kontratakalan Aksan 6-0. Dmitri Kuprin nakat katardar. Okse! Toqta hoq çetler. Bir bal Garzon Tamayo kontratakaga tübehendiren surunar. Dmitri Kuprin atağın tutan baran sıdar. Ayağı berdi. Enni xolu bir zaxvatın ipakati hegadlı var. Okse! Giannis Garzon kendiger taqsarı küsköl öleher. Mannottonu hayatar dağını hem bir iki balınlara bolu. Allah Aksan 6-3 bolla. Garzon Tamayo bagaha bugün. Bagaha polufinal endine hemiye kıtağına kapsayıların orta buta. Dere magnagı tühümek pöttümüktenere bu kelle. Ağayak sökünde kereyde kalla. Aksanmıt magnagı tühümek tümügünen 6-3. Olatlar 30 sökündeler hanyalanga hemiye bardılar. Dada olatlar küske halay bıttara dağını köstübet kurduk. Mantan korduk. Olus kıtağına kapsayılar tümüklerinden. Enni kurduk attaq sollaq. Nikita Suchkov, Jabrail Gadjiyev kurduk olatlar bronsa medalge. Teksten halılar. Onun okse ataqa kirahim bolla. Manna baka bal berelikler. Bu sokay partırga turallar. Manna olus kıtağına boluqtaq. Giannis Garzon okse 2 balın. Ellehen ettehen surunna Aksan 10. Okse! Dmitri Kuprin Aksanı 10 üskön ordu. Kapsını tümüktenere 2 minüte 4 sekünde barına. Olar ondan kini berinmet diyen ösü tügül. Tohaqılan etebin okse periyot albağın oran emekan yer takan gördü. Oların toqta hoq ondan adaqqa girer. Dada olus şöy siyaskın ordu. Köver tahigar taqsı Garzonga ösü ebi 1 bal. Aksan 10 tökke. Olatlar tustavut diyen tühülger bitire Viktoria Barashkova. Eder okse manna kontrpriyon bolargınna Garzona tütten. Zabiganiyan ora atir. Olaran Dmitri Kuprin belen. Dmitri Kuprin emeye hılaybbıt körüngdende. Jada birigin olo karakterdar kisileri boları turar. Kapsa hütümüktenere 36 hükünde kalla. Aksamutlar yelik 10 tötke. Jara Garzon
Kulüs kördüğü hatır kiren körör. Olaran Kuprin belem kurduk. Oksa mana tihagarlatik. Tirediye kanada hağlahını. 15 sekunda kalla. Oksa loh bütehek tığınınan. Kitteli hatır Giannis Garzon. Dmitri Kuprin eme halay bıda gösterirleri. Küske kömüskene haccar. Dada kapsıhı tömüktenle Dmitri Kuprin. 16 golünü yıtıllar. Ulu trener Dmitri Petrovich Korkin. Narodta eker naatı ülkeden şampiyonu bolla. Hatta 19 kilo yahınga 15 bolan ağlavıttırıttan 14 boğun kendiger kallar tata. Dmitri Kuprin, Kemerovskaya Oblast. Giannis Garzon Tamayo bu ülketten ürün kömüs medaller. Doydugar, seriger, otugar, Irak günnak kubağa ayanlığa. Jara kündü göratçılar mannattan alsan bakki soyara bolu 16 golünü yıtıllar Dmitri Petrovich Korkin Norottarikar turnirin çarçetinden oğullar taksan ki ise hacallar oğlatlar 2 deyince 13 salla aktarıyorlar oksa jada manna kılbar bıraksılar kapsayını gördürenler kıhıl munduktan Ruslan Afanasyev Pokrovskay Khangala Suluha Khangalastağı Oğuz Sportivnay Oskovatni Tellachita Leonid Spiridonov atın süger kene bollar 2 goller Pavel Pavlovich Pinigin, Olimpiyska çempiyon. Biri higer yıtıllar. Narodtar ekernağı turnir çempiyonu bolar. Ulus Elbek Respublikadağı turnirga kıybut koput meselespet boğaz kıhıl munduktan Ruslan Afanasyev. Khangala Suluha haqayra kisse haccar. Ondan köy munduktan kemevitir bolaqatna Alexander Shepelov. Jokuskay korat. Üst nömerdağ Valeri Petrovich Kermiyasap atın süger. Oğuz Sportivna Skola itillachida. Alexander Shepelov. Batırda oyuncuların çempiyonu. Bratı Grebnevtar tühülgelerin çempiyonu bolar. Dere Alexander olup şu hamsanıların oran gördü dağını. Ruslan Emiyatona Erisen Buriston. İkket tütten. Koskalar kurdu kiysen gördüler. Oksa Ruslan'ın yapın katada hakibde. 12 balga tüheren aksanı. Tökken orada. Olaran Alexander Shepelov bilingi turgunan. Kapsıhını bahaya köhiyattan yer toğu yeterken kendi töt ballaq bırağılaq. Dere ana Alexander Shepelov adaqtata. Aktivnay destivenden onda priyomlarından bay kapsıhı bolla. Oksa Alexander Shepelov 12 balı hurunna. Aksan altta tökke bolla. Dere Ruslan olaq bıraksardı girdi. Alexander olaq hıtanan kömüste. Kömüskener. Svistok tehata töt müyütele kavur kapsıhı tümüktenne. Alexander Shepelov'u ağardılan beri kayık. Wall tribunattan küyük soğalar, onattan min barbın, min bastadım dede. Alexander Shepelov, üst demirdağ, Valeri Petrovich kelimiyasa bürdügadın süger, Oğuz Sportivna Skola idillachide. Oksa, korun kavin. Oba! Alexander Shepelov. Kündü görüntüler uğaçarakka össü bir final. Ağı 16 kile ıyahın, ağı 16 kile ıyahınga finalga taksanlar kıhıl munduktan Buryatiya beğe Boyanto Shadapov keseller. Kök munduktan Azerbaycan attağa Ali Tsakayev keseller. Ağı 16 kile ıyahınga oğlattar barıta 12 bolan hağlabıttıra. Oksa jara tora tahtata onna loğa öre bahan taharan bilegen ottan 2 bağlı açabıda horonon nada. Ekki bağlılla litin bul jattağının nakat oңордо aksan töt nulga kene xotan activity time'na turbuta ontogata hotullan qalar. Etna har budum kurduk ketençe usullaqtır yok. Oksa südөгүл тора тахтата Boyanto Shadapov onatan bilegen telean qoston yuha taharan össök o manna hınalılara olar töt bağlı berdi. Tühülger bitra bilegen dağın otana oğattar. Begeceklerin küske bu Oksa Ali Tsakayev adaqtan görür tora Oksa manna tehagarlı tereden össök ki bağlı hurundan ikkis tüheme qalını tıgar.
Odutçara hügünde aspıtın kenditten Ali Tsakaya otar saçıdın 10 nolgaq sanından kayan ağı 16 kere yağın naqtarga 12 olan hağlavıtlargar çempiyon ürdük atın sökte. Avrupa kontinenten ona anda dötürgeden olatlarga prizora Azerbaycan çempionatın prizora Ali Tsakayev. Şergin Mikhail Glebovich onna Yakovlev Nikolay Grigorьевич. Uor ustudiyana bolar. Uorgotona bari bilerge kurduk 9 klas kanitten eme öğrene kireliler. Onton torsatçıbıt Ayushi Baturov. Buryatiyattan kalbit yılcıbıt. Eme 2-9 sollaq törüyor. Buryatiya Respublikatın çempiyonu bolar. Дальний Восток Федеральный округын призера. Оксе! Жада манна маңдайгы баалар Ян Винокуров ылбытын үрдінен атын Ayushi Baturov. 2 баалы хурунна. Оксе! Манна 5. Ақсан бехеттен улга бола берді. Aryan Vinokurov туғадығар. Өссі bir activity таймынан 1 баалы хурунна Aryan Vinokurov ақсаны. Маңдайгы түйімек түміктенен еніне 9-0 мұрды. Aryan Vinokurov, Ayushi Baturov. Bu olattır öttün Uhukilin Federalny okrug çempionatı köstü hacı polukların hep. Okse! Aryan Vinokurov. Борец Красна, Республика Саха-Якутия, Нургул Jara kundu göratçılar. Ördör ketehen diye bir kurduk. Nurgun Sergen taksarın elbaq yıldaçı ketehen olur buta. Mandattan Nurgun Sergen tusta taqsta. Kahılmınlıktan Sakar Respublikatın Sümer Demet Komandatın naşanligen doğuna hegar ülelir biligin. Ondattan olatlarga örüyü dağını küs köme sübeme bolar. Ulaqını baydara bolar. 12 kilaga. Bayıl Kenya Российская Федерация чемпионатыгар бронза медалиhin tustuga. Ama yok hin qatru xamaltın bilenke üspite. Оларын тона Нургун Серген бүтәк сылларга олус әлбәх наротариканнагы бүтнәр сиятага түгелгәләргә кайыла хутулак әбәтәр билестәк местага тексәтле хиҗар действующий туступып булар. Гархан яннактарга әмә бир бар соқ әрәлбет. Онто тарсатчыбыт көх муннуктан Шахман Жабраилов Молдова бәгә кистәр Шахман Жабраилов бунинагы тақапсыйларга полуфиналга финалгадылы әмә бәт әрәллә онна кылбар кайылары этиһән тақсыбыт ол болар. Болатын бәтнатын Olus küskələr onaqtuk. Narodlar ikarnağı tüyülgelərgə atatalırga bite bollar. Oksa! Kene öttana toqta hete hoq bəğüs dirgə qıpıt soq toqaytırgın kene Narodlar ikarnağı əlbəx tüyülgelərgə meton kisətələbit busput qapıt bəğüs bolar. Anday dugattan küskə billelik bəğüs olarantan kene bətin yağınıgar olus əlbəx tüyülgelərgə mestələhän kəllağa dərə Kahıl munduktan tustar bağıska tılınan onda kök munduktan tustar bağıska kenleriger bildi usna heretini verdiler. Bilgin ottan qaydak kapsığı bararıttan mangdaga activity time'ı berellere bolu nomno baltara minüte aha usta walter kapsız pıttara. Nurgun Sergen ottan bilgin örögöy sport oragaya tavus dolar olurda ona da sakalarga köyü kötülün belaktira olusnada mangdaga activity time'ı Шахман Жабраиловка бердилер. Якутия, 29-летний мастер спорта Нургун Серген. Oğuz Alpaq ottana tustu fanatı da boldun, tustu dula hajarjanlar bolunlar. Nurgun Sergen 16 hallaqtır yok bolar. Kene ottan ulahan ol diyahan yıllar ete barı. Olara donduk bol batak. Tustan bütöm deyibit ottan Oğuz Alpaq tustu fanata. Tustu oxunnada xayan dağın ottan üstü dağını saxanır otun. Yördü oxunnada jenler. Nurgun Sergen ottan bilgin dağını aboymağa barın. Kördürün. Turnirlerinden Dakastan. Bilgin de kesetli hicir. Okse! Dere bana da tihagarda ol yakınada. Olus kutalaq balahanya bulanıllah. Mannotan kıl mütçola hasta.
Дада Нюргун Серген манна Хомуллон нада магнеги түймәктү бектенер сүтбалта күнне калла. Иван Сергеевич Иригин Нуроттыр кадда түлгәден. Баронса призеры болар хети хәҗибутан Нюргун Серген бары диян аны бәккә. Бәре бәккә билагыт. Республика касыда гуллак чемпионы болар Николай Тарский түлгәтигәр. Этенне Угелен федеральный округка Эметтон әлбәхтә тахарлактык тусытлабыт Нюргун Серген. Төһәтелән көрөр магнеги түймәктү бектенер агаяк сөкүндә халан турар. Дада магнеги activity time Нюргун Сергенга береннер оттон магнеги activity time. Дара олаттар номно 2 төһмәктәре хагалны густа. Нюргун Серген 2 төһмәккә бир балчор бактак тагыста. Шамхан Жабраилов оноттан әхтебәте болу, онны билен күскә төһәтәл яхта. Нюргун Серген онны хәптебәһеннәрен контр приемы горон. Энники хәҗҗаһанын өсө халынгатан берере боллар дигән багана ала калыр бут манна. Бока бары. Шамхан Жабраилов, бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе среди юниоров 2017 года. Бронзовый призер. Окса, дара. Нюргун Сергене, өстөкке балы хурунна Аксан 3-0-га болан берді. Шамхан Жабраилов сетихилерін томанна. Диктор комментатордар кәпсәтлер Европа онна ан дойду әдәрдерін призеры болатылы хеджибіт арасылларға Европаға оттаны 2-ші 10 хәтті, ғырақ 2-ші 10 хәтті алға олы бетер оттаны ағыз сылыныра түтігер. Жада, манна трибуна лоқ өренергиен олырар, трибуна өренергиер. Нюргунға күй суық сәне берер күрдік. Нюргун манна қанады көппат, үйілгер татын ұлан баран тұрар. Окса, Шамхан Жабраилов түйәтелән көрен баран тұран қаларығынна. Туғыда оңырар, қаната хоқ күрдік. 3, 2, 1. Нюргун Серген! 12 келі ұяғын. 16 тұғынын ұтылар Дмитрий Петрович Коркин. Нұротты рекарна турнирға чемпион үрдік адын олда. Қанатан ағарар әвіп олақына Нюргун Серген бойыныны. Дмитрий Петрович Коркин түйілгедігер қағандағыны чемпион үрдік адын. Ұла лиге 10-тын 2-ші хүрбе сылға 16 Нұротты рекарна турнирға кені өрді кәдеспет чемпион үрдік адынлар 15 кеме ғостын. Ендіге тақсан чемпион үрдік адын сөкті. Нюргун Серген Сақа хері Российская Федерация көрін кәбейін олғын. Өріған ба бәлемдей олла. Бейінден нәте ойғашмадар білу. Тұстамын стопынен тақпыды ұртақына. Анчет күнін нәте өр. Бірі қабама 2 күні көті температура олан. Шорда тағатан тұқтаққа. Әлей көрі артып. Онда 2 күн қабы дейер. Шорда көрі артағары тағыры. Бәлемден әмін бұл. Күн көрі бұл бақыры. Ағар бұнан әкі кешемін бастадым жанар. Онда бұл. Күн көміз басты көр. Күн көмізім болар. Оны кәмбілек болла. Оны бұл. Бұл құттамыштан дередім көйер бұл жүрнейлі. Оны бұны бұқпар басқа. Нұрғылан пачашынан бардылы. Жүгінен нұр қылайды ме? Бері әқін барамын қайын. Шифтар бұл Нұрғапар. Нұрғапар пачы деген бұма туға ден. Неғайды хан келісі. Көрейін? Утыр сәтчі мұтыр. Бары. Бәлемнәк олықтар сөтіктер. Бұл Дагестан доға, бұл Молдоватан тұстар. Енді көрен білемін, бұл басырдың келестейміз. Оны білер еді қайда кештерін. Оны ең тактикамын, қаққатын туғанның яғылуын. Оксе, жара Дмитрий Данилов кәнер тағыста ұсоқа партыртан ұлыра түйір еқін ады білген қайдақ әлләхен әттән. Опа! Әйні епін күтті контр приемы қорғасты Омар Рахимов. 2 балын Дмитрий Данилов хурунна. Ақсан 6-2-ге болла. Қапсы хөті мүктенері отут ағыз сөкінді қалла. О жаны Дмитрий Данилов адақтыр. Оксе! Константин Пшенгищика! Евгений
Dere kündü göröçüler 9 sette kile ıyahın finala hağalanna bu yahın ottan olattar 9 setler ol 9 oltan hettelerin kendiger xallaran kıhıl munnuktan Российская Федерация көңүл тустуга сүмердеме командатын члене Кемерово областынан Константин Пшеничников кистер Удар сачыта бәйбит олбут Хакар Республикатын сүмердеме командатын члене Евгений Аронов Демет Россия команда Окса Олос Серебряный призер чемпионата. Кытанақ качыргана көрін көрді, оларын тоқтағаны хоқ. Манатон свисток тыған қалла. Тренеры Сергей Мартиловский, Евгений Попов. Его соперник. Дәрі олаттар қапсығылары хағаланына. Манатон Евгений Аронов ұтар сачыдықтан лаппа әдір болар. Евгений Аронов әдірдерге республика чемпиона. Ол сәрбәқ Народтар екарнағы турнир, бүтін Россиятағы турнирдарға Бересте местағы тексетілі ол болар. Манато көбер тағығар тақсы бұдығар Пшеничниковқа бал берділер. Константин Пшеничников бұл отыртағыты ұтылы поддубный врестлинг лигтен түйілгеға Америкаттан, Қазақстантан ұңырғыла ғылжеттер кәлбеттерігер Россия сөймәдемі қамандының чейін көміске әбіті. Ендеген оттан 9 сәтті келе яғын нақтарға 5 егер толыру бар. Дәрі қапсы хағалыны аттан балтара минуте аста. Олар оттан намно еккеті үсті барас көмөтен ады бола ғырытта. Әндеген отта қапсы бұтары итардылы құрдық. Оларын Евгений Аронов аттақ солақ ұтар сачытығар күстақ ұтар сыңғыр ғаджар. Константин Пшеничников, Иван Сергей Шерегин түйілгетін призера болар. Ол сөлбәқ народтар екарна түйілгелерге әме көйбіт қоппыт бөғыз. Оттан Евгений Ароновқа олыс күстақ опыт берер қапсығы. Дедақ пінәсіз паппын. Окса Тора тақтата Евгений Константин Пшеничников оннаттан білеген партерға өлелен көріқтақ. Накатан орын көрді, білеген күптейға тартта, аны лейтін бұджата. Окса лейтін бұджан баран білеген накаккер кетен көрді, 2 балы хұрынын ақсан 5-0-ға бола берді. Өссер кетер, ақсан 7-0-ға болла. Анаттан өте 1 лейтін қайан бәтірәт көртардар. Олар онты Евгений Аронов көміскәнне. Дәрі 2 түйімәққа олаттар кейділер. Оксы, ұтара тақтығы болла. Онна Константин Пшеничников тура сажайын 2 балы әбей хұрынна 9-0-ға, онытын бірін накатқа өлелен нады. Оксы, 2 балы хұрынан ақсаны 11-0-ға орды. Онна Константин Пшеничников 9 болан хағылабы 9 сәтті келі ұяғыңа чемпион үрдік атынылла. Онытын Кемерово облағығар өссі түгіл. 2 кығыл көміс мәдәлі ағалла. Маңнайгыны ханатан харабын Дмитрий Куприн албыта етеннеттен білеген бұл олаттар тұс тренердіра. Кемеровская область түрін тренера бүгін түрәбі күнін білетер. Уаннаттона тренердерін түрәбі күнігер олаттар 2 кығыл көміс күтілуылақ мәдәлі бәлі қонылар. Уанна Остап Пасенок әме Кемероваттан бронза мәдәлі кәппеті Евгений Ароноваттан бояғыңа өрін көміс мәдәлінен нағырадалныға әдір олға олыс надалақ мәдәл. Окса утар сачы бұтта мерді базарына тақта ман көтіғын тағарда онна 2 балылан хұрынан кәбісті мақсан үсікке бола берді. Опа, саяны тақтата онна 4 балы хұрынна ақсан сәтті 2-ге болан берді. Окса олық үйәттен аллар атардан көрді. Манна 2 балы Саян Федоровқа берділер. Контрприем оғыр бұтығар. Білген отты расты құрарға жолығар Саян Федоров. Өссекке балы берділер. Оксаманы расты құрар. Табылы мөқче күрдік боланырар. Оларан Саян Федоров тихағардылы. Расты құрарға жолығар. Еннегінен бейхен үсті күнді қалан тұрдағына. Расты құран көйіні едесті. Кығыл мұндықтан тұсты бұд. Саха Республикатын олаттарға чемпионы. Дальний Восток федеральный округын призера. Ақсыз Азия олары спортивный ойыню призера. Саян Федоров.
Дәрі уачараттаха. Кытанақ чағылқай қапсығы сағаланна. Кығыл мұнлықтар Тукжаргал Эрденебат. Монголия көк мұнлықтан бәйбіт олбұт Сағар Республиканың сүймәддеме командатын чилені Олег Фомин. Activity time бейі олбұдығар Олег Фоминге бербеттер. Ол бір еметі бітірі. 12 күнді қауқсы. Дәрі. Мана Олег Фомин бірақсан көрарығынар. Олар антамана тоқтағық. Activity time бүтті. Маңнайғы балы Монголия бұғығы Тукжаргал Эрденебатқа құрыйдылар. Байра Наран Батыр. Оны тәңеттен баттық-тоқ. Бат Эрдене. Алдатынан оқсы Олег Фомин. Адақтата. Онына 2 балын ұлла. Дәрі маннаттан маңнайғы түйімек түміктенен еніне челлендж баттан мұта 4 балла барығыны Олег Фоминге берділер. Оны өсі әбі челлендж қоттар бұттарын ең. Маңнайғы түйімек түміктенне Монголия бағаға онына Олег Фомин ханялаңға бардылар. Дәрі олаттар 2 түйімекқа тақсан тұралылар. 2 үс мүйітілі қапсығылары хағыланна. Жада манна балығынне бір түгентені. Олар ең тағыста ақсан. 4-1-ге ден тұрар, оты барын 5-1-ге ден әті. Манна табылу. Қайда қарып оладу, әбетер оттан түрдінен қалар бұттар ду ден. Чауны ол дебе көті қапсығы бұт алғанан барар. Білеген оттан Тукжаргал Эрденебат күске төхеделері болу. Олег Фомин оны бартығар бәлем болу оннада. До 74 килограммов в красном трико. Тукжаргал Эрденебат, Монголия. Синим Олег Фомин, Республика Якутия, Россия. Екке дөттен әрақачер күрдіктар әме дағаны. Кем дағаны ота сирек алты қамсанығынан оран. Балын берен бағар бат, күндік емес балын. Лоғыға әджар. Бейт дақар деген нерен орбат. Оқсы, жада. Высетті кейрен көрір, оларын тоқтағу. Поединка остается меньше минуты. Бейін секунда қалла. Дәрі Олег Олоға көбер тұтан баран тұрар. Бұқырақтығыға қаянда бастықтақпын енердеп беді. Оны олын тұқатығар әрәлләқтік баран ерде қанады. Білінгі тұрғынан. Итак, до конца поединка. Дәрі манат трибуналық Олег атын. Дұрғанақтық аттан қағытыр. Олаттар олық оқсуғарығындылар ден. Замечание берелер. Süsterinden qarşıhallar. Şuunga araha bağıtı bolar. Dәрі аттаманна арбитр. Тұстоққа еңденің ұрар. Илейлерін бәрістілер, онаттан уаттар. Сүрбе 3 секунда қалла. Дәрі білген Эрденебат барынан соғынан бартынан кейтелері болу. Дәрі оны Олега. Олу шөйдік көміскенер. Утары көрсір. Контрприемлер оңыр тұр. Окса, кашырған орын көрді, оларын тоқта хоқ. 10 секундеттен ағаяқ бір еме қалла. Олег кытатын нада білген жәрі. Эрденебат, Тукжаргал. Туран қалан қалла. Bir еме түміктенне. Ақсан 4-1-ге. Көрін көбейін. Çorapçı Juluta, Sağar Respublika'dan sümerleme komandadan. Hatta 10 kiloga örsüllarga liderdi hücumut olbut. Hatta 14 kiloga. Beytiger hanga yahana arayan çempiyon ürdük adın sükbüdüğün körüğüt. Deda Oleg Fomin epitiligar turda 16 stogulun edildiler. Ulu trener Dmitry Petrovich Korkin ürdükler hegirdiler. Rostaliker dağı turnir çempiyonu bolla. Hatta 14 kilo yahanga. Ola adılan bir yakayın, onda körüğü kayın. Deda Oleg Fomin erde Dmitry Petrovich Korkin Türkiye çempiyonluğu ontukatın bilgen setihen bir bağhanatın tolarda. Oksa oğlu garan kebihe. Oleg Fomin o baytarıttan eğerde tutar ondan ulu sağa bahalıga. Stepan Anatolievich Sargıdayev eğerdelir. Bir doydular aktara Alexey Penigine eğerdelir.
Jara köndü görәtçiler saha tustutun fanattara ondan osanın sportu hangaratçiler bары kataspet kapsıgılar hağalanda jadaq pası ispatın bolu Lev Pavlov kıhıl munnuk onda kök munnuktan Datsume Daito Katsume Yaponiya kirseller 6 mütele kapsıgılar hağalanna jada mannatton bu yağın behen settek ile yağın sahalarga da boldun osanın Hamay prestijny ýahan bolarынан bildirete. Bu ýahan ötten bihige elbäh bagostarbet. Ulahan tühülgelerge kaybyttara hopputtara elbäh. Ondan bu tühülgege hamay elbäh kıttaçy bu ýahanga könkörüste. Diýordum bir bagos puan haglabyttardan Lev Pavlov onna Daito Katsume taxandar finalga könkörsöller. Центра спортивной подготовки «Триумф». Поединок за первое место. Katana kapsıhı. Mannattona Karatçılar dağını, teriyatçılar dağını, ıtıktabılar ılcaçılar bıt dağını, ıtıktabılar ılcıttar dağını, barı, olus, erenen, dolguya katehen olur kapsıgılara bolar. Haqa heren süymer demek hamanada bilingi turgunan ekki, kıhıl kömüs medalliğe olur. Bu iyahınga behen settekilaga kimnek bronze medalli ketere bir bollaktıra, bir bollakıtna Artur Çabadayev Krasnoyarskay'tan, onda Yegor Yavlovskay. Haqa Respublikadan süymer demek hamanadın ola katyaktara. Onun bilgin Lev Pavlov'tan olus elbaq tutulukta. Aktivite time belirli bit Japonya behöger, mantukatan omnu angardı oğusta. Magnayga tühümek tümüktenere minüte 5 sekünde kalla. Olatlar et sastılar Lev Pavlov sürbede. Национального чемпионата Японии. Hürbe bire, bu da saçı deme hürbe bire. İkken ikiden çetiyor tıllığa olatlar. Lev Pavlov setihilerin bari berkeden bilagat. Avrupa kontinentinin ikide gullak şampiyonu olatlarga. Anda ödü tühülgetin ürün kömühe. Ondan managa hepetler atamanna bu. Tühülgege Japonya hümeddeme komandata borostoy olatlara albadak diyen. Yamanasi Gakuin hamayottan enniki köngü hajar üniversitet bolarında kastan. Japonya stüdentlerin çempionatı gar. Enniki köngü taksılıklara. Jara olatlar magnagi tühmektere nomno tümüktene osta. Olatlar hıncalanga kalliler. Lev Pavlovka, Vadim Eduardovich Semyonov, Hakabat Respublika'nın süymerdeme komandanın sürün treneri, kömülühür, Ediyenyattan keni, oğur dağıttan treneri, Nikar Romanovich Danilov, eme 100 keme bola durar. Dere, Daito Katsume'ga yükete karşı onna kendine göre bir komandanın kalbet. Ataha doğru taksanlar eme 100 keme boldular. Olatlar magnayga töhmeklerin hınyalılara nomno tömüktene usta salgı 2 töhmekka 3 minutla kabır kapsıhıga tağıstılar. Dere otomanna Japonya bağı beyte dağına rey dolguybut boluqtaq. Toğaytar gönton o sepetnestaq kapsıhı. Bu endine Anton 2 Japonya olatlara Takara Suda onna Reiji Ushida. Çempiyon ligatın sükbüttire. Ondan bu ühüs Japonya sporlar namno finalga daqsan kesi hajar. Haqa herin süymerdeme komandada 2 kılgı müstaq, onna Japonya 2 kılgı müstaq. Ühüs kılgı mühü, ja kim olar ebiti. Lev Pavlov'tan köbür tutugar hıcar kurduk. Olar ondan aktivite time sen bir berdiler. Xonna gandın kördür Lev Pavlov. Olar ondan Daito Katsume belen bolan berdi. Jada oksa Katsume taqtan körür. Olaran Lev kömüskenen berdi. Jara manna loq tribuna enerjiyan olur. Qahı поддержка küskeme bağ olurlar. Oba! Kaçırgan goran körde olaran, Bertuşka goran körde olaran toqtaho. Qapsığı demektenere baltana minüte qalla. Jara Lev kıtatı qınnada. Hakan here bütünlü qahı yılcı bağda bolurlar. Jara anı kökka aktivite time berdiler. Qapsığı demektenere minüte 19 qalan turar. Mannatana interehine bagayta kavosana aktiviteni bererler. Tılından sereteller. Seni aktivne, seni barotsa diyen tostobata dağını tutatına aktivite time berenler. Dere minütetten ağayak bir emek Allah. Öste bir aktivite time'ından balın Lev Pavlov surunna.
Jara Dayita Katsume bilegen. Jordan 3 sekunda kalan turdağına küska tüheteleri bolu. Lev Pavlov onno lop kurduk balem haccar. Opa, jara. Mannatona, Zavyaska bolanılla. Olanatон toxtu bolbada. Sürbe 5 sekunda kalla. Lev Pavlov otar saçıdan 2-1 gaqsandan kıyan her. Yaponiya sonda qandın kördür. Olanatон Lev manna çuguya hoğunnada. Kebera tutar kirde. O mannatona. Kebera. Arbitra. Harati berdi Oks Yaponiya solo qargiya. Ergişinden burgaşından abutay. Ataqastanan kördü. Abayuna da xavaka kediler. Qapsaydı mütenere 3 2 1 sekunda qalla. Wanna biremene kadar keber taygar tağıstılar. Manna arbitr toqta soqtiyata tutatına Yaponiya munnuguttana challenge battanna. Derattan manna biligene. Kameradan körüyoqtara onotona. Bireme bütününün taqsı da bittu. Biremene kadar tanga tağıstıdu jenler biligene. Tühülge Suttaçılara onda tühülge sürün hujiyalara baharını ılıqtıra Lev Pavlov Dayita Katsume ıhılaq qapsıhılarıgar tabloğa bilingi turgunan 2-1'ge aqsan surullan turar. Dere manda Non Alexander Rustamyan challenge loss bireme bütte jete enne gınana aqsan 2-1'ge plus xotoru challenge'a 3-1'ge bolan taqsar Lev Pavlov 16 golün etillar. Nurottar Ekarnağı Dmitri Petrovich Korkin tühülgeden çempiyonu bolla. 2 salın Soborotçu. Lev Pavlov'a gardaliller. Mandatona ol budun körön kebehen. Ol 2 stogulun Soborotçu. Dmitri Petrovich Korkin tühülgeden çempiyonu bolla. Ondan haqalarga ühüs kıl kömüs medali ağalla. Jada körörgü astıgın. Lev Pavlov 2 gollaq. Sakala Якутия, Никита Никита Сафронов! Bilingi turgun ottan haqabı sirin komandatın olattırıgar nomno 3 kıhıl kömüs medallaqtar. Bilingi ottan 125 kilo yahınga olattar. Ağız bolan haqalabıttıra. Ondan atta qollaq. Keli olattır ekenlerger xallartanlar. 2 sağa baxatıra taqsanlar. Kıhıl kömüs medali buljaha hıjallar. Kıhım munnuktan Nikita Khabarov ottan rokkabilerine moma qayata diller. Onda kök munnuktan Nikita Safronov. Nikita Safronov da bu yahınga taqsıbıta hoçça batça ıratalik. Nay bollar 2 hıl bolbuta bolu. Dabite. Bu olattırıtın. Eren harbadın kurduk Nikolay Tarskay. Bıyılgı çempionatın finalıgar koştu bittira. Okse! Nikita Safronov olşuyda daqtada onu 2 bağlı hurunna. Aktivite tayma. Bütün enine enneginan aktivite tayma hodullan qalla. Mantan Nikita Safronov ja. Ula lire du evet rodержания бар арады. Атаган креска ылык курдук болан барана. Тугула гыммата олаттары Төлгер бейтра стойкаға турорда. Бунин оттана трибуна олаттар оларан көрсәлдерин истибитим. Кайда балыгынняга гарканы яһанга Никита бастыр боллага диллер эте. Онтугада оттан сүз бирген эккендагы Никиталар. Никита Кабаров, Никита Сафронов. Бу оттан билинги тургунан республика бу гарканы яһанга тумус туттар олаттар бу поллар иккен лидердар. Олар оттан Никита Кабаров бу яһанга хетиспите улус албах. Кене Иван Сергеевич Реген кубагын бронза призера болар. Александр Медведев төлгетен призера. Итен оттан сүрбөһүсүгө атыр бут тустуктарын биригер Дагестан республикатыгар тиенеме призерду хужубда. Олаттар 30 секундалак хынялаңга бардылар. Билеген оттан тренердерден тухалах сөбе ама онотон хама хүрүнө агаяк секунда хегер теттик сыняныны ахыктара.
Dere 35 sekünde kalla. Nikita Sapronov 2 balın ılbıdın kömüsken bara hıccar. Nikita Khabara ottan tühetten körür. Toraq sonmadaqqa giren körür. Olar ottan Nikita Sapronov bartagar belem. Sürbe günde kalla. Dere tыңahın. Ulattar ulatan yer qası günde bardağın ayı. Oksa Nikita Khabarov tilak qıstanna. Mannattan teğardlı leliyen nadı bilgin. Jada Khanda istamada qıstanı yutan orada Nikita Khabarov. Oksa Mannattan Nikita Khabarov'a össek gibi alı verdiler. Yühayet 4.90 kini. Allara atardarın bütün Nikita Khabarov'a. Kontrol priyama vardı. Biriyim Mannattan challenge. Battanda dekkanada. Nikita Khabarov'a koron kabihin. Kenya namnu otan kayıbıtın beleti hiccar. Dere Mannattan challenge battanna challenge köröllere bittu. Nikita Khabarov hevlihere bittu. Dere Mannattan tühülge arbitrdara. Onda tühülge sürün suciyata baharını ettiler. Desiye Bezatsenki sastarani sin Krasnova dediler. Enneginan 16 stogolun ediler. Dmitri Petrovich Korkin tühülgetin çempiyonu. Garakan yahandaktarga Nikita Safronov. Çorapçılığı tardılaq Sakar Respublika'nın sümerdeme komandadan bir bastın. Tumuz tutları ola süs sürbe veskiyle ıyahınga. Bu yıl bol bu toq parlağın quraqtigileri bardın. Gaya xoto bahaya tutay her Nikita Safronov. Ağırdalan beri kayın oğlu. Kinece Çoğaz aymaq bile jonduruttan, yalcaçılarıttan, ondattan çorapçılığın ağa bahalıgıttan ağırda tutta. Ondattan salgı interview bere barda. Представляющим Таджикистан, вот он, Виктор Насадин! Jara köndü göratçılar, tıktaballağı alcatçılar, kürekte hibit, tümüktür kapsıhıta, haqalanan erer. Ol kurduk hegen negitiger. Hette on kile ıyahın finala. Kıhıl munduktan Sakar Respublika'nın Sümerdemet komandatın kapitana bilingi duruguna ottan bir tumuz tuttar olbut, lider but Konstantin Kapronov taqsan kiyser, otar saçıta örsüllarga eme Sakar'ın Sümerdemet komandatın çehin, dorğanlaqtık kömüskabit atapıt Viktor Rasadin taqsan kiyser. Bu yahınga olattar sürbek ki olan haqlabıttıra, ondan sürbedin kendiger xallarınlar olattar çempiyon ördük atan bıl jahallar. Kıhıl munduktan tustara Konstantin Kapronov, Ivan Sergeyevich Erigin tühülgetin, ürün kömüs prizora bolbuta. Итеннеттон быйылгы Российская Федерация чемпионатын эме өрүн көмүс медалинен наградламыта. Mongolia Open Народный рекордна түйілгетін быйыл кайбыта. Оннаттон билеген Дмитрий Петрович Коркин түйілгетін финалыгар тақсан кейсі хаджар. Бағаға әме олыс тоқ парқапсығытын ол сөрелләқті кайдылабыта. Оннаттон билеген уверина тақсан финалғы кейсер. Отар саатчыбытын Виктор Рассадины кейік әпсәне доғық бары біләғыт. Kene bu tühülge sette tügüllək çempiyona kıhıl kömüs medalinden muğdur kayılaq bolar. Sasların aratlar attona sen dabotça bar oların attona bilenge kemge ikkena sportivnay turuktara oloq ara bolon söp. Viktor Rasadin Aziya kontinentinin ikki tügüllək ürün kömüs prizora bolar. Российская Федерация чемпионатын көңіл тұстуға улахан жоңға қаста тügüllək prizora. Oksa Rasadin küskü atakalır. Onda tonu ılıqtaq bağlın teğarlı direrden Allah. Aksanı üst nulgan orot üstte. Ya da Konstantin Kapronov bu tühülgeğe Қаханда бастылек, бұлырын кене Евгений Жирбаев қағабар еттірін. Өрін көміс медалі кәппеді. Виктор Рассадин. Ағыстығы Окса! Ол шөйдік адақтан бараны. Бахан тағарда
Ondan bilgen bu sokay partertan allara tüherene söp 2 bağlı horunna. Aksan 5-0'ga Viktor Rasadin tuhadıgar. Deda Kostya parterga küske kömüskener. Stoyka bildirdiler. Kapsayı müktenere 2. Ondan attana olatlar bilgen kıtatan. Kılbar Hamsanılak. Oksa! Konstantin Kapronov adaktan. Tilaktan 2 bağlılla. Aksan 5-2'ga bolla. Kapsayı müktenere minüte 5 sette kalan durar. Aksan 5-2'ga. Dere Konstantin Kapronov olus 3'e 2'liğini gördürdü. Ondan sonra otar saçıdın Viktor Rasadin'i soğutta bıhıla. Oksa! Hani Viktor Rasadin öllenen gördü. 2 bağlı Viktor Rasadin'i. Lampaşka General Bahan oran bəyətini atıgar horunna Aksan sette 2'ge bolan berdi. Mannotona Konstantin Kapronov elitin bosku yutan kanyer taksan nada hayatta bir bağlın horunna da bollar. Kaz birdi bağlı tuğugar küstək kisi neyisi bolan turar. Dere Viktor Rasadin manna ataqtan barana. Olorundan kebiste Manotton jigenen Konstantin Kapronov söpke tuhanan nadata. Sistok onna stoyka bildirdiler. Dere minütetten ağayak bir emek Allah. Tangahın bilgin de bar kurduk. Kolubura sorok kapsıhılarga. Erdetten öte tangahın o kim kayere bildir evi pollağına manna. Tehegardlı tangahın turar kurduk salgınga. 16 stogulun etiler korken tühülgetiger bir hek kapsıyı. Oksa! Viktor Rasadin. Kontur priyomu oranı. Kendiger taksan össek bağlı hurunna. Aksan 9-2. Olu higerottona Viktor Rasadin medalyanemi ağa hacı upput. Bıyılgı turguna 4 kıhıl kömüs medal bağ. Onun kayada tügenge haqa olatlara 5 kıhıl kömüs medali qalları bolurlar. 10 medalten Kapsayı tümüktenere Oğlus ağayak bir emek ağalla. Oğlus kılgaz bir emek ağalla. Manaton jigenen Konstantin Kapronov Oğlus küske tihetelir. Kaz birde günnetin barıtına aksar. Wanna Viktor Rasadin 16 stogolini etallar. Ulu trener Dmitri Petrovich Korkin adından Narodtan ekkerlarına turnirga çempiyon ürdük adın sükte hette on kile ayağın naktarga Wanna beytin sportivne kariyera tıgar. Aksız stogolin Kıhıl kömüs medali kadar Česka tegiste. Viktor Rasadin Tajikistan Azya kontinenten 2 togollak ürün kömüs prizora Ivan Yerigin tühülgetin çempiyonu Rossiya Federatsiya çempionatların medallerin kahayına Viktor Rasadin ehegenligi diger aksız togolin kıhıl kömüs medali olan taksan baraniher. Deda Viktor Rasadin Narotugar maktanar hocalarga maktanar tariyachilarga maktanar. Wanna kıyı xotu kodolluk tühülgetten taksan baraniher. Kene trenera Artur Konstantinov'a kadar wanna doğru Andrei Bekranyov'a kadar beybelerine kadar İdeynattan tribuna olurlar, ondan başotta gıldağçıları, İdeynattan köndürü gıldağçıları kadar ağırdalı hallerin körağıt. Manna andotu çempiyonlara elite tuhan beyberlerine ağırdalıstiler. Yuki Takahashi Wanna Viktor Lebedev. Dere selfie oranlar. Yuki Takahashi karşı okmetten bolla. Onunla da tühülge tahıgar karşı bolar bolla. Дорогие друзья, перед нами почетный гость турнира, олимпийский чемпион Сергей Алексеевич Белоглазов. И немножко про турнир у него спросим. Сергей Алексеевич, добрый вечер. Завершился 16-й международный турнир Дмитрия Петровича Коркина. Финальные схватки прошли очень равно. И можете своими словами дополнить про организацию турнира и финальные схватки. Организация супер, все было хорошо организовано, такое хорошее шоу. Борьба была такая содержательная. Я думаю, что всем понравилось зрителям. И мне было интересно присутствовать здесь, посмотреть на молодых ребят. Я все-таки много лет не был в России. Ну а сейчас финалы хорошие были.
Конечно, немножко ребята волновались, не было такого, знаете, какой-то кроша очень близко. Вот 74, мы 70 килограмм посмотрели. Ну, тот опытный, оба уже ребята не совсем такие молодые боролись. И поэтому такая борьба была. И, естественно, победил опыт здесь. Вот. А 57 килограмм Павлов немножко не раскрылся, я бы сказал. Хоть и выиграл, но счет такой, и есть у парня потенциал. Скользкий, да? Да, скользкий, близко все, и потенциал есть. Такое ощущение, что он себя где-то держит еще и пока не может раскрыться. Ну, это тоже бывает, дома много зрителей. Но надо привыкать к таким турнирам, к такому шуму, ажиотажу такому. Это важно будет. Вот, и турнир сегодня один из лучших, я считаю, вот за последние пару лет, потому что у нас сейчас и выехать никуда нельзя, и все это так, все плотно. Интересно прошел турнир, очень интересно. Сергей Алексеевич, вы работали во многих странах тренером, консультантом, старшим тренером. Хотелось бы спросить, уточнить, в чем секрет тренера-консультанта для сборной? Ну, консультант, это как, знаете, звучит как-то так странно. Нет, тренер, это... Если, ну, конечно, можно помогать ребятам, если молодой парень находится у главного тренера сборной команды, помогать. Но моя задача, я в Казахстане был сначала консультантом, потом стал главным тренером, потому что ребята понимали, что где-то не хватает опыта. Моя задача помочь этим ребятам, тренерам в том числе, работать. И я не вижу большой разницы, консультант, тренер, но как бы это единая команда, единый коллектив. Мы тренируем, работаем ради ребят, которые должны прогрессировать. Вот и все. Это самая главная задача, чтобы ребята прогрессировали. А там какой-то лейбл у тебя, тренер, ты тренер-консультант, мне кажется, это не важно. Надо создать хороший коллектив такой, творческий, да, и с этими ребятами работать. Вот и все. А название не важно. И что бы посоветовали борцам сборной республики Саха-Якутия? Саха-Якутия тут борьбу любят. Я посоветовал, что относитесь, посмотрите, сколько людей пришло. Относитесь честно. Любите борьбу, потому что за вас болеет много тысяч людей. Вся республика. Я вот сейчас в последнее время был и в других странах. Но нет там такой поддержки. Здесь полная поддержка, и причем со стороны правительства, руководства, со стороны Олимпийского комитета, спортивного комитета и Федерации борьбы. Тут все условия. Тут не скажешь, что нет условий. Условия есть. Надо просто работать, трудиться, честно делать свое дело. Спасибо за интервью. Благодарим вам крепкого здоровья и удачи, успехов во всех начинаниях. Спасибо. Yara kundu koraçular begen nebitiga Rossiya sümetlenme komandanın көңүл түстүгө сүрүн тренера Денис Игоревич Саргуштуран оннотон кенеттен эме хаятарда италакан. Денис Игоревич, приветствуем на якутской земле. И как прошли финальные схватки? Коротко про финальные схватки. Приветствую. Очередной раз Якутск провел турнир на высшем уровне. Огромное удовольствие получил, посмотрел схватки. Как вы видели, схватки были конкурентные. Где-то молодость с опытом встречалась. Ну, по ходу видно было, что мы посоревновались с международными представителями. Вы видели, в какой команде японцы приехали. Прям хороших. Удивили уровень спортсменов. Команда Японии удивил. Также боролись разные страны, где было немного участников, представителей, но все же были такие достаточно достойные спортсмены, которые представляют и на чемпионатах мира, и Европы. И поэтому борьба была очень интересная. Я думаю, Лев Павлов тоже поборолся по ходу турнира, но перед родной публикой, я думаю, он чуть страховался, да, чуть перестраховался, так мог бы бороться еще больше, добавлять. Но это был для него хороший экзамен, японец очень крепкий был. Также ожидал большего от Константина. Я прекрасно понимаю, Рассадин очень сильный борец, он очень давно борется, он очень опытный. Это все понимаю, но Константин тоже уже не молодой, ему надо уже показывать зубы. И я надеюсь, у него все впереди, он тоже себя проявит. Также
вес 120 килограмм местные, закрыли вес, да. Хабаров боролся с Сафроновым. В финале они видно было, что друг друга знают, поэтому так не очень интересный финал был, но все же конкурентный. Поэтому турнир Коркина, он уже каждый год прогрессирует. Сюда приезжает, весь мир знает за этот турнир. Я думаю, только будут поднимать планку, тем более здесь огромное спасибо также хотел бы сказать организаторам, которым куда ни посмотришь, виден их труд, их тяжелый труд, потому что это все нелегко, это красота требует жертв. Работа сильной команды. Работа сильной, слаженной команды. Я знаю, как к борцам относится Айсен Сергеевич, как он уважает борцов и всячески поддерживает их. Это я знаю по себе, когда мы еще выступали, как поддерживал Виктора Николаевича Лебедева. Поэтому после карьеры тоже Виктор поддерживает борцов, принимает участие в организации таких масштабных турниров. Поэтому я думаю, у Якутии большое будущее. Якутия всегда славилась своими борцами. Идет смена поколений. Я надеюсь, что в будущем будут конкурировать на самых высочайших уровнях. Благодарим за интервью и вам удачи, успехов, новых поприщах. Спасибо большое. Я думаю, мы все вместе будем побеждать. Спасибо. Сирек сағалар атаңан әмірінен ортоғылы баран дойды. Сағабыт сирек. Дәрәкүнді көрәчілер бейген небітері түкстүр байбат олимпийска өнөка илаға папа үспенен тұрар оннаттан Дмитрий Петрович Коркин бір жылу итілләчісі. Папа үсі еттен хәттуын төт келелер қайттақ тұстығыздарын финалына қапсығылар тұстарына италайықтың бағырауын аң маңнай сәттуын төт келеттен сағылыққа. Олег Помин кырат доғытты білмәнен болан кені кірабін онна кірдік сөйлейбін. Білген улахан жоғы уже яғына әттен төкке әпеттер болу онна уверенность саланер. Құрақтайты құрақтайы уверенность саланер. Но білген дағаны өсі кені үрдік мастерство тиелік. Онна үрдік мастерствоны бағыл атағына на ерді түстік болуға. Үйертті бұл турнирге үйертті кені полуфиналға дағыны көйен көйді. Әрләқті көйді тоқтаманыма көрі ол. Ол үйердер олен зірзеске симпатиян олды. Сәттуын келі финал тоғынан ұйтақын бағырауын Константинка бұрына бір Виктор Арсади. Әттуын келі вообще күстіға яғын бәмі яғыным. Бұл турнирге ғамай күстіға яғын яғыным. Үші уатат күтінділер. Оғыман бұл именно финалға иді тақсықта уатат тағыстады яғыным. Кенер, да. Бұл, конечно, Коста арыйда Сыгатонна онна Тяны ол технический вопрос был. Кене қайдақ достығыда болар күйіға тірерді әтәйді қапсырды. Кене адам бері қақтағаты. Оны бәйті отырта кейсен нұқтағаты олар күтіп. Оннық достығыда болар күйіға ләді. Конечно, Витя үшейді тақтыр. Кене иті коронная алдары түйені тақтан. Бұл алдары түйер болан хитер. Ситер тобуктур болан. Оннан бұл ұлу тренер бұтын тұс тренерін Дмитрий Петрович Коркин 16 тұғылын народтар керлерін аты үргетін тәрәхінің тұғынан. Тәрәхіні ұлттағыл айы тұпсан ер саңатта саңаным Михаил Дмитриевич Пахомов келлері ол бігіні өддер. Даже атын регионнар, даже атын чемпионаттар моментан үме көрінлер мәлергер әбінерлер опыт олалар. Онна табу қалаура Япония командата кәлбіті әмия көріқтайыны олыс кергетті Япония тұстықтарын қайдақ сыналығын атай кендер тұстықтарын кәлбеттерін. Вообще мен әлбәға текпін бар Япония тематығар Коркинті халан. Коркинті 1906 төсілақы Токио Олимпиадыр баран, көрін баран, үддіған бәйтер ұберінді үбедес мотивациялар қалбетін мүшелер бұқы. Бес ағалар ме көйе құтын сөбе біткен, Олимпиадаға тұстан құтын өбеткен. Тоғын еқі түйет көрі яғыныр баты Япониястар бастап бітір, Токио Олимпиадатығы.
Он буквально 6 жыл болман роман уже 6 жылға kadar болады. Он 12 жылға тоже олимпийский чемпион. Итен кылгыз берем это белем тиер. Онтон 6 жылға бары хүйен уже медальна кылып. Мен бастыгын уаттырым уайдарым икис болар. Итата школа хеп болар. Школа хеп болар. Япония командада капитан чогына бейет Онтон бу Япония командада келите историялар ме. Мен уже 10 жылдары Япония тыргыта ыкса догдогун. Ошолго Япония федерациясынын президенти Фукуда Сандета чемпион мира. Bu yılı kemmek gittikse bilsebettim. Onu Ivan Yergin bolamın bir Japonya baracak. Onu bilsebettim. Onda kalesi muhacir mi? Ödit tapıtır. Kini Fukudo çeniğe tamyamı bolar. Tamyamı kediyakı tamyamı diyor. Kini 1914 yılında Los Angeles Olimpiyat şampiyonu. Kini bilgen Japonya Federasyası'nın prezidenti. Kini törüt ıksa toğunum tavarhım. Ondan Monresk Olimpiyada bir 2 kilo bastavut takada bola, 100 takada. Ama kendileri gitti bu kadar. Ona Tatyana Koga diyeyim var. Nu çalışıyor batı bilir. Hüddak birine aymakların kundukları. Olhen Mikhail Dimitrovich Ediyetinden benim tavarlar bugün kıtta kestelmet, primo kestelmet Tatyana Privat'tan bu köyde sansiye bola turbutundan doğduğu kayda sansiye tak üstten koydurdu. Onunla hüdden kirketler seneldiler. Olhen öse tağılık gördüğüt bilgi zirteler dağını gördüler. Yaponyalı'dan bir yörnek takbet. Korkin yarmeti kutuk bir yörnek takbet. Açığına kıyıya türgenik diyek. Maktab oluktan oluk seyili kapçabıdır. Dara kundu görüşüler bilgi ne bitiger bayılgı Dmitri Petrovich Korkin tühülgetin kıyılağa inturar sürbe 5 kilağa Ketince 11 yıllıkka kıhılka müskelbi devi pollağına 14 yıl bolan baranda Nikita Safronov ırağın ayağına kıhılka müsmedali ağalla Ağırda Nikita bastadan turan kıyığından ona da bu kıyı kayda kallay toğuletten kallay daha sıra sılba barannay bu kıyı kaleriger Maktal barıgıtıgar Tabi kıyıga Talbaq üle bilen turar hayınga abiyom itimançarıbıt abiyoma o kennetten bu kurakta hiler gebelimnener eme abiyom barbıta üle Ondan çut bu kurakta hitten duguka tespidem esse elbaq mjnorodnu urevinnaq tustuktar kalextar edemmen be meti Arsiya urevinnaq te musayafta hayin kalextar olorog tasfaka oroqum barbıtam tabası grupka pasinoktun ki sivitem olame şöy fakasta beber eme mjnorodnu urevinnaq tustuk polar bullaja Ondan ben muhatarbın gıtta hayırın muhatarın gıtta elinkeli muhatarbın gıtta bir kadar anlattım bana doğ konkurensiye var bolan bana muhatarbın gıtta elinkelin tüsüyen kayıtladım na ta Nikitalın narki sibet sıtıdı katan ahar natonyen kava na Nikitalın kisega kasıra Allah rahmaya küskava nastroykalan kireven na ta Niketin dağının Hayda doroq bitten astına önüyorum. Tadı bu finalda kapsayı tonaydı. Bastıgar gelin tonaydı mağaramın. Astap paşınokka xotron ispeten sürbetçi günde qabıda aqsan ikken alada ite bırakılgar Allah qatında beter tuğura atını belemni hicibdin. Bayam proxot belemni hicibdim. Ondan biller ata kine elitiyar şu nomsadardan maran zabigaydıra. Ondan o atar dellerinden ulahanlık proxot tavat injenete. Olhen Tugu buha hin te xapsayga lohan watargata gisemmen sqakana buha xamtaran holatan çöt karatak bitardan belemni hijibtum unna ben bir ataka belemni hijibtum onton emiske kim küska bayam soda duta şöy baytar derevet onu umsa dutar ta taxa giremmete kim kenye takkan istagana tamamen kalbitiger sohça oramın taxa kival galamman kayiga bita Ona ta kayigin kemihan kayuan o manna kala hajarmen kerkemer onnatan wo barana xmarawan Onna ebiten to ağabar anamete men ağam orot karahar takpan aralo batı jambartın ustarada tustarbın bağara rağayete
Ana xadara mana oydara metaçiler ağam tavarыстara narmi xateller köy daxına hayata xagan hanı hırdada harcar bolardan ana mühim bir xadara kini nar adın namukları gaytalan xayan kirserbin astanlar hayata olihim mana международный уровень Россия уровень köy kelлагана kini xanam den mana isper hanır etem olihim bu köyüm bugün ağavaranı maro Söyle koyla karta. Сирек сағала атаңғанына ортоғылы баран дойду. Сағабыт сирин төріп оңықтара баргытто. Дәргінді қарачылар, бейген небітігер коркен төлгеден ағыз тұғыллақ күйелаға Виктор Рассадин тұрар. Онна келеттен етнерітелі қайын. Витя, поздравляем. Ты теперь восьмикратный победитель Дмитрия Петровича турнира Дмитрия Петровича Коркина. И как далась эта 8-я победа? Спасибо большое за поздравления. На самом деле каждый год не планирую выступать, но так не знаю, как вот жизнь по-разному оборачивается. Но такой турнир пропустить, я думаю, нельзя мне этот, потому что родные стены, земляки, все хотят видеть красивую борьбу. Конечно же, слава Богу, что снова я на высшем пьедестале. Благодарю всех, в первую очередь, свое руководство, Михаила Дмитриевича Пахомова. Благодаря ему у нас сегодня такой праздник. Команду свою тоже благодарю. Медицинский персонал, всех, кто был со мной рядом, команду, ребят. Я очень благодарен, что они меня поддерживают, помогают мне. Я тоже как-то их мотивирую. Но я думаю, что мой опыт и мастерство мое снова меня не подвело. И я чувствую, что я еще могу. И сегодняшний день я готовлюсь ко второй Олимпиаде. Готовлюсь покорить снова вершину Олимпа и добыть уже олимпийскую медаль. Это моя мечта. Для народа? Конечно, для народа, в первую очередь, ну и для семьи, для себя. И про Константина Капрунова хотелось бы тоже уточнить. Про борьбу. Так, Костю мы все знаем, какой он перспективный борец, какой он сильный, молодец. Хорошо в этом году, очень хорошо выступил. Но я думаю, что мне немножко повезло, опыт мой чуть взял вверх. Но ни в коем случае дооценивать нельзя, поэтому Косте желаю побед, я всегда рядом. Он всегда со мной, мы друг другу помогаем, поэтому... Ну, это вольная борьба, это такой жесткий вид спорта, поэтому... Кто-то должен победить, кто-то должен проиграть. Да, на это он и есть спорт. И неделю назад в интервью ты сказал, планируешь выступать на исламских играх. По этому поводу ответ. Сейчас у меня пока есть определенные проблемы личные. Скорее всего, я, наверное, останусь, потому что нужно быть дома, нужно... Пусть это будет маленьким секретом, где я выступлю, еще один старт меня ждет в этом году. В этом году? Да. Ага. Удачи, успехов и еще раз поздравляю. Спасибо большое. Дәгінді қарашылар бейген небітігер коркен түйілгеден 2 түгілләқ қайылаға Лев Павлов тұрар оннаттан 2 сылын сұбырытшы бейін сәтті кейліға күхіл көміс медалі кәтті. Дә Лев әғардалі бет, оннаттан бұл көйі қайттақ кәлләй бәлемнәнен қайттақ аспытай. Бастығын тұран мақтал бар кетер. Бұл көйі ұрқан оғысты кәлләй еқім марауын. Тұрғым табілі қайттарылар ең кәнне. Аңа позициям бұл ағадай жауын. Неме жарық күні үктім оға әсі көскөлелем. Жүстойдуын мұндық әбә нехербен, әсі хайда нехербен. Барты шөйгі жағанығым бұл. Оннаттан бұл білеген Кубок России болар тұрар, ол онны күттағын дооден әлбәқ кейі үйтік бері. Күттан бұл, онны күттауын. Онны бәлемненен білеген сразу. Күттан, ортоғытық. Так бүйінгі тұстуынан чәйнетті қойд. Астымақ қадырауына. Антойте қолабыра Япония бәғоған күтті тұста таққарғар бәйін төбен егер қайтта қамылақ қапсығыны ойылап күні. Қайық бұннада ден, тұруғық бұннада ден, прессингдақ бұннада ден. Хем білер етім шөйдік бірді хыстақ бұнадақ тұрын. Олық бұджы құрдық кейрер. Оны именно көппетім кейрерін.
бәме кирих буннады бәме бутан бодак бун дихана утуп. Олен кисе дейт ахудum. Да оннан бу курдук толору өрөгөй орагая hem bir kene долгутар болохта. Долгутар. Чейне тен долгутар. Уже тустохпун хаддары багар бу манна. Коракка чейне таха. Бу аны то опять наста холста. Да, опять наста онна бу. Ки тустан халайбат биле. Оголар стадионларда биле кайын тоққа дибеп биттәниген. Төше, конечно, кысалларына кинер буридер озак болот. Ол гана баран hem bir өйдө бүллактык сыгына кана. Кими да аны өргөдө кымар бакын. Эмир кадары. Кадары эне мен не керек болот. Оннук бар. Оннук болот. Оле лебиде тустуадак бола. Хакайрел албакта. Кини хагана өтө олар. Бехи стадия дейдеме. Инник. Ото капсы кеннеттен Виктор Николаевич Лебедев гытта көрсө. Көрсөна. Тох кен сүбелиди. Кайыр хүбелирно мен бем хана ванаттым. Мека эхкемагат нада дивин. Тоже тустуун көрөр бу. Шөйдүк анализдер чем бабинагар. Лен көмөлөгө нерневин кастек дебите. Томанык тораттан көрөллөрө будан тох боллады. Холоран туста жаңынатыны көрөгөн тораттан кеметанны көрөр боллады. Да оны там бу сөтөл бак сугуриячылакын, тусту сугуриячыларга тохтен баган агына тенетей. Тусту сугуриячыларга мехар энергетем мактал. Хаттан бәбиттен тустагыныгы сетие хатым лахан кайылары. Мехадар шеренин онна сахарин олттаргар бередек так болун демете. Оны тустунан жаркыначылар особенно бияка конкуренция надо именно. Кайрыгана команда хигер. Онна тустуга. Олен көрөктөр енерден мекайси бар болдан бар товар болду. Да, өсөтө гөлөгөттө лимит оннотон бу кыйы эйека канат боллун, онна улахан түһүлгелерге кыһыл көмөс медаллар каятат дагына келе турдуннар. Оннотон беге эренер битен бу карашылар эрелер неме түһен бербекке хамнар бакка турук кыйыттан кыйыга хаҗарга. Да, күндү карашылар бу беген небитигер 7-14 килога кыйылакпыт. Олег Фоминалар былырын Виктор Арсадян кыһыл көмөс 7-14 калбыдай боллагына ол планканы түһәрбекке быйыл кыһыл көмөс капитан Олег Фоминалар оннотон кайта капсыйлар астырын ыйтыкка. Олег бастадан туран кыйыгынан агарталибин, оннотон 2 олус ырахан капсы болбута бәһә күн Япония гытта оннотон Мижи Шинимаев гытта ол туһунан ыйтык магарам ол кенне финалда капсы неме ырдыкпыт. Да, Японец онна Мижи Шинимаев киситин тур. Ол кисинетер боллахана басты грута касемде, онна басты грукары ыраханата тауядакана курактыйым дибеде биллерде хаддагара сыхакам санаратем бәм приемна бу батагам. Онтан постепенно бястыгыз хавал кайбыдым, икисмен кайбыдым. Онтан японска кибипер уже аралдан таксыбыдым. Скорость менен хоттобот этим, онна күч менен кайып боламын бахайдып будым. Онтан Шинимаевтин кетер болахана кини бәдә закырда түсүк. Бу нене студенттер расилары хоттобудым 2-1-ге. Эме энек пассивный киси обута. Ондан билин мен кайдым эме пассивный киси. Жебер опаралым. Онтан она тел болахана бидегер копута олим бал бебиттер диyordu. Та судья herden баран бал бебита. Вот. Онда жата финална капсыга та кахан багарар. Бу курдук өрөгөй улахан орагая тобус талары турдагана дөһө долгутула кабити бу таккыга дагана ки оттан көстөн тарагачыян декада тосту камыдан долгуй хогата албак ки варана ород чөй меха спокойно таксамын жалауна обудум. Наха долгуй батам спокойно таксамын. Уже бэха финалга алыстагам де онда каянда кыявын де. Ана мана шанс келере билдиреп булай. Онолан туханам истагам де. Оннотон бу колобра хеттон килега өрсөллөр катыста хеттебутун. Билеген хеттон көккө көчбүтүн. Яһына кахай кеней такым багарауна дөһө мандык тучалы така комфортна епте хеттон көккө. Хеттон төркө меха комфортна. Тагы якына албак яһын төһөрбәппин. Бу яһанын так кенике хыллага яһанын таксан хеттон төһөргө гырхатаратым. Яһамын туда хаҗаратым. Онна төһөргө организмым хылайрата истощение баран чылы такына. Онна ол оны хаямын бу
тренер бын кытышы беле һәм баран хеттон төккә тустом дем мин хөбелес бит онна бу тавылына якына да. Кәллә. Аха, кәлә. Онда жаттан бу билеген чугаһынан Крылов турниры бар, Россия кубогы бар, кая стартка кыттыны лагыны. Икеннергер кыттавын тойдака курактыһин ада, курактыһим тибет. Крыловка кыттагам кубок Россияме барабын. Онна кубок Россия улахан яһанга барабын хеттон тогуска команда тогар олен хеттон тогуска кисягам. Тот хәтәне Сөчөй, аха. Тона курактыһин ада тойдакана онна үшө волтар балар хеттон тогуска Никита Сучков. Инде Куприм бар, инде куду күстак багыстарда тустамын опытлы ылыхым барабын. Вот, никтех марам. Да, он это букаин кем я хана гне, басты колу хана тем бла, но таркалларна. Это букаин аны мета мин эбәбер, эбәм баһадырда 2 неделен ратигор хокпо бута. Кинемиген огадак биттен итен улатындар бута. Төлөк биттен хәтта хаспиталга бита. Ям эдер болан йөрнәр ата. Ол һәм мин эбә гататым, унда бу букаин мин эбәбер аны. Эбәм йәттән коран йөби полыктак. Вот. Он это бу сахахерин галгачылара Өрөгөй спорт орагайгар өйөбүлләре, онна саха көрдөрөр етнәре компания экран өйөбүлләре мияттан күз көмә бер болоқта көрөчүләргә. Көрөчүләргә мактаны мете. Нырга бакый кәллә барым бияха балайдатлар, там яхар болда. Олтага бараларга үчөй тустудун иген. Онна телевизорынан мен аймактарым, билер жоном барым иген көбүттөрө наха йөрдүләр. Онна мактаны мете олханны. Кинлер бар болондар букай кәллә дип мара. Сөтө гүләгәрдә лимит оннатта саңа яһыңа бу курдук кыйлар, кәлән истеннәр бу кыйяга. Кынат болон оннаттан сидейләр сасана саһана кәлән. Мактал. Дәра күндү көрәчүләр, бу курдук 16 стөгүлүнүн тылыбы көңүл тустууга народтар экенларынагы Дмитрий Петрович Коркин атын үйетедер улахан түйілге беттіміктенне, оннаттан бу боларын курдук болаттар бұдолу сұты қапсылары көрдіріннер, қағанда болбадаған 5 кығыл көміскелен бу өрөгөй спорт орағайар көрәчүләр, рахатар көрәчүләр бары астына доғыя көрділер, Япония бе остыра кәленнер қапсылары олу сұтыл қаттылар, онан қайыла, қотулақ, медалге тексевит олаттар бұты сетейлері бағары қайын, онтан медалге тексевета қолаттар бұтығар, өссі жанардақтық жарықтанан қайыларға, жолуғарға бағары қайын. Онтан бұ бері таққарығар өйебіл болбыттар еттелі бұтығар мақтал талларын әдәбет, ол күрдік күстақ өйебілі оңырды тетра. Туту компанията, тәтем таңас компанията, онна болчу шоп, активный отдых, онна болт алт мағайына. Онын оттан бұ күрдік чөлеліғу спорду, үйір жоннақ сәргелек болдақ бұтына бейгі чөлеліқта ұқтар бұт, спортсменлер бұт, күрутын күйе, қоты, сетейлек болар жақтыра. Онын оттан бұ қоты спортивна компания олыған түйілгеға төріттен еден 200 күнін бұлығын төміктеует, каналға қаятардағыны сұруттарын саналарғытын үллестен, онын оттан саңа сағылағымытын өйен ден бұқа барығытын ұңырабын. Әйіні күтті бейге болы бұд қотойдыр деққа оннатан анығысқы берігерлі көрсөк қадылы доғыттар қаятардағыны лайкытын комментарий күтін ұмнума мақтал.